ka mo kgopela tshwarelo gore ntate o sale monna wa ka o sale papa go bana ba ka o ile wa ntšha ka gare a ga thaloko ya makgarebe ao e lego gore a be a bapadilwe ke masogana ba ba file bana ba ba tlogetše ka kapa monna a tšwelela a nkira ke ne le bana ba bararo a mpotša gore o wa nthata a ba godiša lekgono le ke tsene ke sathane bohlokwa ba monna o ga ke sa bo bona bohlokwa ba monna o ga ke sa bo tseba a ge ke boela ka go wena ntate wo a robetšeng fase a bajwa a palela ke go titirela ke a tseba ba bangwe ba šetše ba apešwa le mengatwana ya batho ba bagolo ka kapa ba te tshenya ka kapa ba te tlhapologela ba titira dilo tše kapa bophelo ke ba modimo ntate o ka no tšwela pele wa rapela lehu ka mokgo o ka le rapelago ka gona lehu ke la modimo le tlo tla ka nako ya lona tšwela pele o rapediše lapa la gago o rapediše mosadi ya gago gore modimo a mo fetole kgopolo a fetole leihlo le a go bonang ka lona ntate o dutše ka gae o swere ke bolwetse ba sukiri o palela ke go itirela ka o palela ke go kgotsofatša mosadi wo dula thapelong ntate wa ka o kgopele kokeletšwa matšatši a bophelo o kgopele modimo gore a go thuše moya wo o fokang ka lapeng la gago o sepele o boele go beng ba ona o sekwatlo sa foka a ba mpotša gore ka kapa re redi re komana madula a bapile re ka no namela sefala go gona tloutša baroka o fihlile ka fa ba ntšhupa bora dithapo ka fa bora dikunupi gore ka kapa jwale sefala re a namela dilo ka moka di apere tshiamo kakapi empa mantšo a ka a mafelelo go malapa ao a aparetšego ke go lahlegelwa ke hlompho batswadi ba ka se le se dirago le gobatša bana ba lena ntate tšwela pele o te thapediše o sa kgone go bolela tšwela pele o te thapediše o dutše godimo ga wheelchair tšwela pele o te thapediše ka gare ga bolwetse bo ba stroke ntate tšwela pele o te thapediše ka gare ga go sepela ka di-crushes ntate tšwela pele o te thapediše o sa bereke tšwela pele o te thapediše o gola tšhelete e nnyane a baeti ba rena ba tla tsena go sa fetšešego pelo ka kapa ya radio ga ke tsebe gore na ke tsentšha moroka pele ba katle ba tsena kapa ke ba emele ba tsene pele empa ba ntshaenela ka kapa ba re a go tsene moroka a go tsene tloutša baroka a go tsene professor moremi a gomme ke ya ka kua go yena ka sona sebopego se se jwale ka se ka kapa nkore ke bone gore na ke ye ka kua go yena ka sebopego se se feng ka kapi selemo goba mariga dula le re ka se go fetoge
right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM e re ke no tša sebaka se ke go dumediše ge ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamoratwa ge ka ba ke kgale o dutse gona fa go 96 number 3 FM ke nomela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ša ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro metsotso ke masomepedihlano fela go ikela go area lesome ka kapa ya radio the push man ka kapa ya radio go mentle le go senya sebaka ka kapa radio ke ya gona ka fale a go tloutša baroka ke mo fa sebaka se gore a tamiše motheletše go la le kgausi mo a ka bego a re theleditše gona kapa mo a ka no be a re bogetše re le gona professor a ke go tame malome ka kapa ke be ke boe ke amogela madume a mabotse go tswa go wena dipula tša medupi tša mesarasarane a direge dina di ne di lebašitše madume a mabotse ka kua mošate banna mešate ya gaborena ke a dumediša mešate ya go buša ke bogošigadi madume a mabotse šia wa go tswa go phahla ke a letamiša ba gešo mmogo le baruti ba porofeta dingaka ke dumediša setšhaba ka moka bao ba lego ka gare ga mebereko ke a letamiša banna kgole le kgausi mo le leng gona ke dumediša barutiši banna batho bao e lego gore ba swere boima ka thata ka dikolong madume šia wa go tswa go phahlo mošweu ka diatla phahla wa letama a ke bue ke tamiše balli ba rena ba letšatši ke ba ba nago le rena mo bošegong ba lekgono ba gešo ke a le dumediša ebile ke a le amogela malome ka kapa o tla le amogela ga botse semmušo ke leboga thata ge le ile la bona le ne le mokgwa wa tšeo di le sokodišang ka gae la bona gore ke therešo le swanetše go leba ka mo go tla go nyaka thušo a ke dumediše bašomi mmogo ba re šomago le bona ka moka ba ba lego gona fa le ba ba sego gona ke a ba dumediša madume a fela re ga etla ke fela ke lebala ka kua lapeng la ga moremi ke a ba tama le bona ka moka ka kua mmogo le bakgekolo ba gešo ke a ba dumediša malome ka kapa a ke di bušetše go wena nna ke lebogile kudu re ya leboga professor moremi re gopoleng gore professor moremi ke ngaka ya borena ya setšo go tswa gona ka fale lefase la ga matlala a ramošebo kgausi le letamo ka kapa ke ngaka a go mentle le go senya sebaka ka kapa radio ke ya gona ka fale go baeti ba rena ka fale ke no ba fa sebaka ga te fela gore ba no dumediša batheletše no ba gore batheletše a re a le dumediša pitšeng tše kgolo batheletše re a le dumediša pitšeng tše kgolo se kwa kry-a šetše le tsenela le ba botšiša gore awa na le shebakang awa le ritimang ka fao no ba madume fela batswadi baka no ba madume fela hle ke a leboga wa mathomo thobela ka pitšeng tše kgolo a re a leboga wa bobedi thobela ka pitšeng tše kgolo a re a leboga wa boraro thobela ka pitšeng tše kgolo a re a leboga wa bone thobela ka pitšeng tše kgolo a re a leboga hle le seke la tšhoga ke microphone ntwewe a o ne molato felo ke microphone profo a baiti ba rena ke ba fitlhile ebile ba dumedišitše motheletše ga ke tsebe gore na mohlho mongwe pele nka kitimela ka mona go bona ka fale gore re go kwa se ballago ka sona se ballago ka sona ka kapa radio le na le se monga ka le ka rata go se lahlela nna malome ka kapa ke leboga thata ge ba kgonne go fihla ka mo ba tlilo nyaka tharollo se segolo no ba gona gore a ba nape ba e fegolle re kwa gore hlogo poledišano wa bona e reng dillo tša go bona tša ka malapeng di reng re kgone go tseba re ka ba thuša jwang ka nnete a re a leboga prof e re pele ba tsena mohlomongwe introduction ya bona e be ka tsela ye all right sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše tobela go a bolelang mo ke hlokaina ga e ke mo magana go bušwa ke hlokaina ka mo faseng la magana go bušwa re ile ra ngwalela Dr. More mo pitšeng tše kgolo rena ka mo gae ka mo re ne le bothata le ra bona noga e le bošego e kgolo-kgolo
ka mo fase ka mo ke khwibidu ka mo godimo ke ntsho ya phadima le dikatsi di tlala ka mo gae ka mo khwe ka mo gae ka magono boroko go tla dinoga ka mehuta ke kgolo tse dingwe tse nnyane le dikatsi le bo mangkgakganyana ba bangwe ba bantšhi le bošego a re robetse re namela ke dilo ge re ra lebelela re bone selo go re tshwara tšhelete a go loke selo go re tshwara se a go loke selo kore ka ra lapa le a go loke selo ba bangwe bana ebile ba tšhabile ka mo gae ga ba sa nyaka le go dula ka mo gae jwale re kgopela thuso go pitšeng tše kgolo le go ntate Moremi gore ba re thuse. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, motheletšo mmotse community radio gona fa le go 96.3 FM ke tšona tše e le gore re ya go lebagana le tšona letšatšing la lekgono gomme ga ke tsebe gorena ke bona ntate fa ke bona mme ke bona le barwedi ba babedi gomme awa ba re ntšhupetša ka fale ba re go tlo bolela mme ka kapa nke ke no mofeng le kopelwana fawe a dumedišeng motheletši ka ge madume a sa fele ga a fetša a thome ditaba tša gagwe. Tobela le ka no tšola pele mama. rena re ne le sello ga re kry boroko ka gae bošego a re roba le go tla dikatsi re le ra re dutse tšatši le leng e le mantšibuana go a tlano ga no tšwelela noga ra bona noga mo lebotong e le mo khoneng e ntsho ya phadima noga gona ka mo dimpeng mo ke e redi ge ke tloga ke re ko bitša abuta ka ke re gape selo sisi re ke ra nnogela tšhitše shiftile mola e sepela ka dipala a go loke selo manyalo a gona re no belega bana a go nento e lokang re dula le banna bano re tlogela le bana kwano a e gona ka gae bana ba rena re le bana ba motho go no hlakahlakana ga re plana selo re nako dia so go fihla kwa pele go no tlharemana. Re a leboga re a le kwa mma go rena ka mo lapeng le le bona go dilo ka go lona ke ka ga bolena kapa ke ga lena ke ga gešo o ke ga geno le bana ba motho le lesogo ba re bana ba motho re le so o ya batswadi ba tlhokofetse ba sa le gona batswadi ba tlhokofetse le bana ba motho le leso fela go ba gone le ba bangwe go ne le motee ke ena seng gona o ka yena o mohlanga ke ga gage kapa ke bogweng kapa ke kae le ena o ne o sepetše lana ka ga e le gore ga ga e go thata e le gore mohlanga o dula gamang mo dula motho wa gage o dula bogweng le ngwana o ne o thula ke koloi mo la sekontiring taba gone eno fela mo eng a ba tlhokofala ngwana wa mang wa ngwana gešo ena o kereng ga gona o ya ene ngwana o tšatši le leng ke ile ko robetse bošego mo ditorong ka mmona a tla a fihla ge ke re ke mmona mola ke re ke a ba šupetša ba be ke ne le bona a ba mmona a bona ke nna ke noša a fihla a nswara ka letsogo a ngoga ga a santše a ngoga ka matla a thelela ka moraga letsogo a kgwamologa a sepela o nagana gore o be a go gogela kae ba le mo monyaka a ngogela ka ntle bjale ka kore o ile ga ngoga kore o ile a bona o phenyoga a re bolele ka dilo tše le re go di le namela bošego ke dilo tša mohuta mang kore re no kwa nto e le boima mo dikobong mo gore wa lebelela ga o bone selo kore a re di bone mara dilo di a re sepela bošego ene le ge re tsoga mmele o no ba bohloko ga o kgone le go dira selo mmele o ka re ba o ragile go tsoga forogo bohloko mathata ka moka ga ona a le a bolela go fa a go senyalwe a go senyale a ngwana go thula ke koloi le go hlokofala a go namela ke dilo dimpia maribiši ka gae hlakahlakano e le ngwana ka mogae ka mo le ile la le ka gore le ka tšwa ka tšatši le lengwe la nyaka go tseba re molato keng re ile ra leketša gore re ka tswa re kgopele thušo mara go ne o swana go feta 2 days go tlile ba re thuša napile go tla le go feta moo meloko le metswalle ba bo mama le ba bo papa le ile la le ka go dula fase la ba swantšhetša mathata re ile ra ba tlhalosetša ba bomma ba go ba fedile go šetše ba babedi fela ba reng bona ka mathata a lena
ba no re ye kerekeng re phethe o ba no re le kerekeng jwale nkane le sa e kerekeng mama re ya mara go loke selo ga go loke nke o fe papa ka mo papa le gona a re gona kgaitsedi ya go sho o bolela mathata a ka gae lenyetse lena a wara nyala mara le ne le kgarebe le bana mohlo mongwe no ba le dikgare o ke re kgarebe le nolwa le nolwa ke ra le gore o no ba dintwa ga botse gantši makgarebe a wa kereile go e le bomma go bana ba gago go ba eno ba ba khotse fela gantši le lwesha ke eng o no ba go jana go ngwe re felelana dipelo nda le ka mo gae ka mo ke di go ketla dinoga tše dintša mehuta le ya di bolaya dinoga tše a o sware di no fetša di timelela e ngwe ile kae nna ke before ba tlo e bona ba bagolo ba tlo bona tše kgolo tše ke ile ka re ke dutse setulong ka bona e nngwe e tswelela so saeta toilet e tla kelo e ntebantšhitše fela ka re ke lebeletse re ka šeka ntlo gore tlo yako e tla setela ke re swantse ke re ke a emelela mola setulong logela ya mpona ka re really distance ya mpona ya jika ge e jika ka e šala morago ya bona gore ka kua morago ya ka ya be šitše tsheletše ka go ngone letena ka ga makhelwane e jikitše tlhogo lebeletše kemo fela ga ke re ko tšea haraka ke re ke tlo lebelela mola nto la e gona ka go tšea metsi a go bela ka tšhela mola ga go nto e tsweletšeng ka mo le bodikatse di šidi tsona no kitima ba tše ntšhi ka mo le mare mankgakganyane lapa le la ga bolena le feleleditše ne mohlo mongwe go bitša moruti ka ngaka go tla go le bereka ko re tloga re ile ra bitša mohlomo re fele re kry-a motho a e tla gore o tlo o thuša motho la seno tsama 2 days after 3 days lo tsela ka re ke koma di boa gape di boa ka bontšhi a re bolele ka dilo tše kgaitsedi ya ka a sa tšwa go bola ka tšona gore bošego ge ba robetše di a batantabela ke moka ge ba lebelela ga ba bone selo wa se experience seo kapa se diragala mo dikgaitšeding fela ke lo se gantši tša re bolela nna ke kwa bona ba mpotša forong o tše ntšhi le nna ga le di bone o le no te ponela marebiši le dinoga tše le noga tše le mo le gore lo tše ka mogae ke tipotšiša bošolo mosare gore re bitša batho after 2 days lo tše le no boa ka bontšha gore bitša moruti go no swano ka re wa di goka nke o iše mo go kgaitšedi e tee mo go ba babedi ba kgaitšedi ya ka le gona nke le mpotše mmo le itemogela eng bošego ge le robetše eish go boima ka mola gare ga lapa lela batamelanyana ngwanešo batamelanyana go tloga go le boima kudu ka mola gare ga lapa lela a go bose felo nna ke dutse nako e telele ka kua gare ga lapa lela ke ile ka re ke dutse tšatši le lengwe ka montlong ke patlame ge ke patlame ka no hlakahlakana ka betha ka bona ke batha ke stroke so molomo o itla ka thoko ke hlakahlakana ke thibana megolo eke ka bitša bana ka re bitšang maloma lena ke a gwa a tšea metsi a thapelwa ntšhela ka ona ke a bologa okay ge ke ngwana ka dira 4 months nthoela ya boa gape ka tekwa nka re ke a gwa le nna ke tekwa gore ke a gwa o be o ikwa eng gore wa kwa like gore ke tekwa ka mokgomong ke thibana mmele wa ka o sa tlo sa dumela gore ke tekwa so ka founela ba Kim ka re le šale le hlokomela bana ba ka ke a gwa a wa sinke diega ena nna ko ke sa le moimane ile ka tsenela ke moloi mapele o mmone kang gore ke moloi ke mmone because o tsene straight ka mona a ntshwara mo dimpene ke le moimana bošego so ngwana wa go hlokofala go thula ke koloi ke yena go mphemela godimo ga motho owe ka taba gore nane ke sene matla ene molele gore mpa ene mpa juiša motho ola a ntshwara mo dimpeng ke le gona ka mola lapeng
a iswa re ke a swa a tsena ka mogare ga didromo tša metsi a re yena motho o wena wa bošego a tsena ka mogare ga didromo a thuntha kore go sa tlhakane selo didromo tše be di ne le metsi ne di ne metsi di tletše metsi a tšhetše ke lena ke metsi a go nwa rabeile ka montlong ge o be o robetše motho wo o tsene ka eng ka lefastere ka airbrake o tsene ka eng o no tswelela from nowhere mosadi monna ke gare ke ngwana nka re nane ka mokgwa ke mmoneng ka gona nane boma 15 years ka mokgola ke mmoneng sefatlego sa gaga wa kgona go sefatlego sa gaga nna ke ra ke tsebe a re tsebe selo re ba bagolo ba tswile ba sa ile medirong ko gae ra ba founela re gape ra kgotsa shidi dilo shidi mo ke re bona soke and then kore a re ke fatlile ke santa ka mogare ga matlho nthušeng o ra re ke fatlile ke santa nthušeng ke a gwa a tšea difena laeta a dira kana ntwe kgaetšedika o e bona ka toro goba o e bona straight ke bona straight ka mahlo ka mabedi a ntshwara dimpa ke mo lebeletše so ngwana wa go hlokofala wa go bola ke koloi a mo phusha gore a se ba a kgona go mfitlhelela so ge ra bitša maphodisa ka bo 5 ya neng 5 a frugo maphodisa batla ge ba itla motho ola gore a tswe mo gating go ganne maphodisa le bandela ba re sese mmotse a tswe o rile mola santse a tswe a jema ke mboletše le yena gabedi ka re e tswa a jema ka re e tswa ya be le gona a e tswa o motsebile gore ke mang a ke motsebe a senke ke motsebe a le lekgono korelo tše di diregaleng ka mola gare ga lapa lela di boima re rwele boima go ntšwale re tšhabile ka gae le dula kae re dula gapa madi ga butea ka o mongwe ka moka ga lena nna le oki and then lena ge ba tšhaba lena le duletšeng ga re ne le boyo a re ne le polana gore re ka ya kae ka mantšo mangwe ra gore ba ile go tšhaba lena la no kgotlelela ka baka la bogolo ra kgotlelela ka baka la bogolo bjale bo go šetse nna le nna be ke šetse ke nyako o sepela ke re kgaetšedi ya ka bala le yena a thomo o hlohlobana gore bjale ke ikwa boima le nna ke ikwa o ka re bjale ke tlo latlha ke bolwetse fase bana ba šala ba sokola kane ge mmele o no thonkgana ka moka a ke go sa kgona le go dira selebe ke le motho mo active ke tsoga ke kolomaka ke dirang ge ke tsoga o ka re kgale ke bereka mmele o no baba o ka re ba nraga ene mama ka o ile before robala o ile ntšha lentšo a re bana le thotheng mo lenyakeng stene batho ba maga ba loka kana o boletše yena a sa phela mara a robetše a bajwa a re nna ke a sepela tsela tša ka di bulegile lena lenyakeng stene le tsweng ka mo go bothata o boima nke re ke butše kgaetšedi ya ka la mafelo o ke bona o ka re o boi thata a ka se kgone go bolaela o ke nyaka ola ke nyaka o wa go bona baloi kgaetšedi ya ka dilo tša gago tša marato di go sepelela gabotse a go ne nto e ntshepelelang gabotse mo bophelong ba ka o ne bana ba kae ke ne bana ba 6 wa bereka ga ke bereke ke lebeletše tšhelete sasa and then kua ga abuti ya go le mogadi wa lena le phedišana gabotse mogadi wa ka ile a hlokofala and then abuti ka a tšhefeta a ya go dula toropong so ga go dule motho go lebeletše rena alright prof e šidiwe mongaka ya no go boima ya nnete go boima mama a ke thomeng ka go botšiša mo mmago lena o be a se a nyalwa mmago rena ba nyetšwe mare a se a fetša go hlaba ene ntle le go hlaba ba šetše go padile a tekagetše ya noši o be a hladile kore ba mologane le papa alright a tekagetše ya noši alright lapa le mmago lena o te thometše fase a te kgorela lona o le rekile go motho o le file ke ba gae o le tšere kae mama
mama o no le kry-a le mogare stenese o ne se kry-a se le mogare ka mo go ne metsi motho o farafarile steneseki yena a fihla a ya ka mo ka foromaneng tenanya ka tenesela ba mofakela mara bone lo a ileng a dula before le yena a sepela mmago lena o rekile setene se ile go gore be ile sa batho ene ga a se reka go batho ba o se rekile go foromana alright go ra re go na le se sengwe sa bošaidi fa ke ya mathomo le rekile setene se le sa tsebeng gore go ile go bolokwa lesea le rekile setene se le sa tsebeng gore go riagalang ka sona le rekile setene se ileng gore ka bo sona se berekilwe beng ba sona ba se thabetse mmago mola ile gore o hladile o tlogile ka kua o fihlile o agile ka mo a re ke šireletša bana ba mara ke kwa polelo go tswa go lena gore mme o bone gore setene se a se loke a le botjare le lena tšhabang o ile a re ga a fetša go robala la mmoetša gona ka mole le ra gore re moetse o boloketse gona ka mogare ga tenese sa mathata alright and then mabapi le tabeng ya hlalo ya mmago lena ka gore hlalo e šešere ka ntšha sedimo ge mosadi a tsena ka gare ga hlalo badimo ba thoma go lo gobane batho ba bantši ba hlala mara a ba botse badimo ba bona gore ba hladile motho o no tswa ka mo a tšea disofa a tšea mpeta a tsamaya rena ke hladile a go fihla tekagela mo a tekagelang gona a fihla tlhoga ga a fihla ka mola badimo ba tla ba gore motho o bitša ka fane e bona ba sa itsebeng o boela ga bommage buang mola e le gore ba nyetse medimo ela go na le gore e thome go le šireletša e thoma go riang e thoma go lwa ka boyona potšišo ya ka ši ana lena bjale ka bana ba ka gae le ile la bona mmago lena a bega stenese a se ke re mona sebega wana sa begiwa ya bobedi ši ngwana o re o bone moloi so ka mahlo lena be le kae re sona bone le mang ka gae sese ne ke ne le bana ba ka endane le bana ba sesi ka o yena o ne ke ne le kore ne ke ne bana ba gešo ba o khile ba o a seng gona go ne ba le mo khile ba ka moloi o tsene ka ntlo o tsene ka mo ne re robetse ka gona mabati le kry-ile a bulegile mafestere ne go se wa bulega o tswile buang ka mo gore a ye go feleletša tsena ka gare ga dromo kore like dromo tše ne re sa di bee ka mo kitchen ne re di bea gona ka mo kamoreng le robala le metsi ga bolena no a se mo re robala le metsi ne ke le mimana ne ge ke kwa go fisha ke tšea metsi ke a hlapa ke kwa go fisha so ka mo le robalang be go ne le dromo ya metsi ka mo robalang alright gore boše gore se ke be ratšwa ka mo kamoreng ka re a se ke 3 room so mnyako 2 room e lebeletše kua di kgomagana so nna ne ke kolomakile jarata mantši bua gona so ke rile ai mane motlho mongwe a ke bona ga botse ka tswa frugo mo la snow ke snow molokolola tswa ka gate ka tsama ke lebelela mo ileng gore ema pele ga etsedi ya ka re boele mo go ye motho o tsene o moni wena o no bona motho a tsena ke no bona motho a tsene ka montlong o be a apere o be a se apara na sa apara a shetse ka lepona a tlotse a wa khaitsedi ya ka ino ra shetse ka sheleng kapa a se apara se lo khaitsedi ya ka tsarelo re gopela tshwarelo ba bogedi ba thieletše gae o be a se apara go tloga mo ngwane shwari yang wena ke bona nka re e lantšhiela bothata kudu ke rela gore o tsene ka mo leng ka gona ga fetša go tsena a go a bulega le festere a go a bulega le bati a go a bulega le senke motho o tsene ka mo o dutšeng ka gona o tsene ka mo ke robetšeng le bana ka moka re robetše a re go tsena re a eng kore like so nka re motho e leng gore a felela a iswa gore ke a swa a tšea difena light a tšea dibuka diputswetša re ke fatla ke matlapa ka mo nthušeng fetere a ntshwara le mo dimpeng ka kgwedi ya ka ya bonaene wena wa dumela go swara dimpa ne ke sene matle ke mo phusha la ke ne e mpajuiša ne ke ntše ke bajwa mo meleng e mpajuiša a ntshwara mo ngwane o la sesi ya ka go tlhokofala mo phusha a re ntshwara mo a mo phusha a se tla sa kgone ntshwara a tsena ka re ga dromo a tsena ka mola gare ga droma thuntha kwa nka ra kwe selo a laita difene
kore e le hlakahlakano bana ba mmogwetse go šala go thapile ka montlonto ngwe le ngwe thapile a kore a rola nka re motho e leng gore o jile ntho e leng gore a e jewa rola kore ga e tswa ka mo metsing a rolla gona ka mo kamoreng a rola mo samenteng kore a no thelela nka re hlapi e tswile ka re ga metsi so ene ile bana ba dula nako telele ba tshogile kudu jwale mpotse mo ngwanesho ka morago ga gore motho a o mo kgone go montšha ka mo kamoreng ga genu ba bagolo be ba se gona o ile wa ba botsa ka tiragalo e sa le gare ke ba founetse a sa le ka montlong ya ka ba botsa ka re ne ba tswile ba ile medirong o boditse mang ke ba boditse ka moka okay ke thomme ka founela sesi ka re gape moloishu ka boa ka founela buti ka re moloishu ke e sware gona mo ga itsedi ngwana le founela re moloishu ruri ba nna lano ke te ka modiro la se ka gaela ya go bona moloi a wa re ile ra gore a wa be le boshego na kwa ka masa ba le ra kreile setse ba morwele motho ke rela gore a kere o re motho o bile le bona boshego ka moka le ka masa and then lena le fihlile nako mang re fihlile fro nako mang so ka bo 6 ba mo tsere nako mang sesi ba mo tsere ka ba no re ba tsena yena be ba motšea because sesi ka mo ne ba le khole bile ba khopetse koloi gore ba kgone go fitla mo gae okay o tsere ke maphodisa morago ga gore ba motšee a sengela napala šala taba ye morago mogong wa maphodisa gore maphodisa ba mo išitše kae ka ba motho kwa ga mang gona o ba tlile ka eng le wa ba jwe le a sangala ria selo a sankera dia selo mara nna ke ile ka mmotšiša nako ntše a tlhakatlhakana ka re o mang o tswa kae a re nna ke tswa ke le moteti all right and then ka morago ga metsi a ileng gore ba tsene ka gare le rile eng ka metsi re tsere metsi a re a tsholola le no a tsholola a sankala ya kerekeng ka ge le be le sepela kerekeng la go ba botsa gore le diragetse ke se sengwe se sebe nna ke ile ka tswa ka ya go mokgekolo mongwe a fitla nrela a re motho o bušetše bothata mo godimo ga dimpa tša gago le mo mmeleng wa gago go nyaka o te hlokomela ka setle ke sa itšea serious ka dula ya ke santse ke ye poleke gore ke no fela matla ke no fela matla ka ba ka feleletša ke bajwa ke no phela ka go bajwa waya jwale mpotse mo go na le noga ye ileng ya tsena ka ntlong ya nyamalla ka ntlong okay tše ya noga ne re se gona ke ge re tšhabile bana okay ke gone noga ileng ya tsena ka ntlong mang gone noga e tseneng ka ntlong ene go tseneng ka yona ra e bona re no e bona ile mo khoneng mo lebotong ya tlhogo e be e lebeletse godimo mosela o lefase mara e tatagane be le telele kana le a raka ya go swiela ka botelele ene ke e teke ene ya phadima noga e la ka re ke tlhola yona ka re ke la babora and then ka mo fase mo dimpeng ke e khubidu le gone jwa le sa le nyamalala gona ka montlong ka maletse gore ile ka ene gona ka montlong go fele nako go lla molodi go fele go lla molodi ka montlong ile tsitsitsitsi ga re ra lebela re shiftisha a re bone selo nke le feo ka gore ke a mmona o khomotse motho wa modimo ga itsedi wena o rakile ke eng ka gae ke o tlhoka bophelo jwang go se robale a o robale o feditše sekolo awa wa e o tlogetše ke ile ka ba o tlogedišitše ke bolwetse ba re bolela nnete ke o tlogedišitše ko balo o tlogedišitše ke ditšhomi o se ka lebela se se yago ka mokgong ba bereka diaparo tša gage tša sekolo ke yena motho e leng gore ne re mo lebeletše motho a palelo a palelo total mara
ka bošuana ka go hloka mama ne se gala hlokofetse ba mmotsa ba re tla o tšee diaparo gane diaparo tše ba sa di bereka enane ga tša uniform e la enokela mo gare ga mmele wa gage ga santše a ngwale subject ke eng ke mmetse gore ke eng gona moo motho ola a thoma o hlakahlakana endane a thoma o tswa dišo mo maotong a thoma go no ba sa tlhwa sa le right a sa tlhwa sa šetša dilo tša gage tša sekolo a namba ya tlogela gona moo wa tseba gaetšedi gone batho ba bantšhi ba ratang go tsena sekolo mara ka lebaka la seemo se ba gatlhaneng le sona bangwe bontšhi ba bona se feleleditše se ba dira gore ba palele ko go tšwetša thuto tša bona pedi jwale gaetšedi ya ka mo ke go nyaka o bolela kere go o šetse o tsene ka mo o tsebe gore o tekemišeditše go bolela ngwanešo potšišo ko gore na o tlogeletše eng sekolo ka ge tlhagetse ka tlhalositše ye ke ka mokgo se se ka tlhalositseng ka gona malome ngwana o tlogetše sekolo le no reng ka yena ke ile ka kwa bohloko kudu ka tabe ya gore o tlogetše sekolo e le ge ba mo file uniform eki ka re ke mmotsa ka re mara lotše mokgekolo a re o tlo go fa tsona tša sekolo a re go rekela aparo tše msa tša sekolo mara ke kwa moya ka o sa dumela le lotše o se ka ba tšea dilo tše a re aowa ke ga bakgotsi ba ka awa ke kgale ka re aowa mane wa mokgekolo go tshepiše dilo o tswa go yena a wa lekeree o boeletše gape go yena mafelo nna ke ge ke tlo bona a tshwere aparo tšeo ka re manana lotše o se ka ba di berekiša ke kwa moya ka o sa dumela le lotše napile ngwana o lo bere motshepi le nna be ke lebeletše yena lapa dilwa a thoma go hlakahlakana tlhosa wa motho ke mo tsebang lo tša sekolo ka ba di rata ga napa go senyegile bana ba sa mathomo ba bontšha go sokola number 1 number 2 ba tswela ka gare ga lapa ba tšhaba dilo tša bošego ya boraro ko gore le dutse ka ga abuti ya lena kere le dutse ka ga abuti ya kere okay abuti o le ka go le emelela ka mokgwa ka kgonang ka gona o le šireleditše se gaetše di boduma gore re le thuše ka sona ke eng pele ke tlo ya kua go bommamogolo le bomalome nna ne re kgopela thušo kore le re thuše re kgone go kry-a bophelo bo bebotse re swane le ba bang batho gobane le batho šetše ba re hloile kore le mo sepelang ga o bona le gore o motho ge re kry-a masogana a no re fa bana re tlogela kore nto e re nyakang re kgopela thušo go tswa go lena o ne bana ba ba kae ke na le bana ba 6 o ne mengwage me kae ke ne 30 years sho ya kwa le o ke moleko street ay o ke moleko mama la bana ngwano ke nnete santše a lleo o swanetše go lla ba ka no sega mara go lla gona o swanetše a lle wa e santše a lle ka kapa o ka se kgone gore wa tsa ke gopola ke bolala lentšu le lengwe ke re ge o ka bona mosadi a ne bana ba bararo goba ba ba 4 ngwana mongwe le o mongwe a ne le papage o tsebe gore motswadi o hlakile a sa tsefela ke selo ene ntongwe ke nyakang go le botša batho ba so ba e dira ntwe batho ba so ba e kgona ntwe motho o kgona go ba le bana ba ba 10 o kry o mongwe bo papage ile ba babedi o mongwe ile ba bararo ko gore nto eno ba bothata ma ke tshwanelo se re swanetse re le thuše lapa la genu le ka se kgone go phela so no a re naganeleng bana ba bannyane o ne ba ba kae o 5 wena o ne mongwage me kae 27 o nna o se se gone bokae mengwaga o ne bokae 30 years 30 wo ne 27 le a latelana and then yena o ne 5 ya bana and then wena o ne 6 okay mane why bana ba ke ba fihleletše palo ye ka pela so
maele a be le bafa ke a majwang a be re ba fa maele a mabotse a nkitse gore nka e bolela jwang ka le nna ke no tshwana le bona ko mogolo mare ke no tshwana le bona le ra jwang ka le re le tshwana le bona mama le nna ke belege 10 a bana a go ne le a ke ne motse a ke ne le monna wa straight mara bana ba ke ba belege all right nke re dieng ka tsela ene batswadi baka le le itreso bana ke mpho ya modimo ne ke nyaka gore le kushisheng se sengwe gore dilo di a direga mo bophelong and then go swantse go fitlele mo eleng gore di a ema ke tloga ke dumela kudu ke le ka kapa go ntswa le ke dutse mo gore dilo tse di diregileng mo maphelong a lena ga se ya ba thato ya lena tse dingwe tša tsona di no diregile and then la no kry le gore di a direga ga le tsebo rena di diragala ka fase ga mabaka a mohuta mang ratang bana ba lena le ba hlokomeleng modimo o dira dilo ka purpose ebile ga go ne ntwe e diragalang mo lefaseng le ye leng gore modimo ga a e tsebe sesi o ngaka problem sesi nko ba tamele microphone o gole manako a ke ipsini ka wena o ngaka se nna ngaka e fela ke thasitswe o thwasitse kae okay it's fine o thwasitse and then why o re o thwasitse maraso yena ngaka what happened nke tabe ya go thwasa ga gago o e thome mathomong go fitla gone jwale go fitla mafelong a yona nke ke kwe ga botse ka ge ke re ile ka bajwa bolwetse ba ka baba ba ntatla mo ileng gore ne go se ba ikemišetša ka tsena mo ngakeng ewe ya ndala ya re gape matšetša ga go bophelo a fellela ya badimo ba go ba kwatile ba nyaka o thaso ya a bona ka letšhogo ka tsena a ntsentšha ko mo dilong tše tša gage mapele go tsena o tsene same time go ba o buetse gae wa go boledišana le baka gae ke tsene same time ka re ntšhušitša re ka pela o sa bolela le baka gae okay a senke ke bolela le baka gae selo okay and then ka thaswa ke binne ke thome 2018 ka October ka fetša ka 2020 ka February yeah and then ka ba ka feletša ke dirile tša mojolo gona ka mola o dira tša mojolo o le ka thwaso mola ke feditše mapele o thwasitše wa fetša wa goroga a senke ke goroga and then dilo tša go ratana o le ka gare ga thwaso o di dirile o sa le ka mo ga kobela goba o di dirile šetše o tšwele o le gae dilo tše ke di dirile šetše re tšwele sese ke kgopela gore o bolele nnete ke bolela nnete pele ga sefatlhego sa modimo go diregileng nna taba kae okay sese okay a re ke bolele ge ya okay sese we nna ne ke thaswa ne ya ke thaswa senke ke dira dilo tša go tswa pateng nna ne ke ne le sogana le leng gore ne ke dula le lona ya ka mothokwe ya so ge ke dula le lona ngaka ye e nthwasišang ya e sa kwane le taba yeo nke o buenyana microphone o kgole a sa kwane le taba yeo ya gore nna ke ne le lesogana le la nthuša ya o bona jwale sogana le ke le la mfounela motse community radio gona fa le go 96.3 FM kgaitsedi ya ka ditaba tša gago di tseba ko wena akere re bolla re lebeletše nako mo re kgopela gore o re botše nto o tsebang e diregile ene le ba bageno ba e tsebang ka gore ge wena o bolela bona ba re bolela nnete
e ba o ka re wa bapala ene mo re mmerekong a kere ea ene o nyaka thuso a kere Ee. re gopela re o re botse nnete e leng gore le ba bageno ba e tseba then re te re kgone go go thusa godimo ga nnete e leng gore ke yona ya nnete ya bophelo ba gago okay ke ntse ke thaswa ba ke a thaswa leswana le la ka leo leng gore ne ke kwana le lona e seng wa ka mo lapeng andela re tla ke tle go rekele tša go ja okay ka namela ka ya gona ko ka nrekela tša go ja ge ke boa ka kira kobela ya ka e kwatile andela re ke tlo go bolaya ngwanyana o botsa ke kobela ke botsa ke kobela ke tlo go bolawa gwa ba geno balla kobela e ke ya monna ke mosadi o ke mosadi okay okay ena ne go a tswela pele ntse ke thaswa ke bina ra feletša re ya ka dinyokong ena ne ge ke boa ka dinyokong nna ke no bona go diregile man go diregile ke no bona setse ke re mma gona go diregile wena o ne le mang ke ne le yena moshimane wa ka mo sese wa ka mongakeng ena ne ge ke ntse ke dira mama gage a tla re botsa re ke ne le o a re ngwanaka a roba le bošego le mosegare o tshwere setlhare wa itia gore wena o boe tung ebile o thomile o tlogela go berekisa tlhare tse go ba o boa mogae gore ke tloge ke o soganeng leo la ka leo ke tlositse ke taba gore na nya kompolaya mang sogana le lengwe le seng le la ka mo ngakeng o ga botse o wena wa ka mo dingakeng ya o dirile gore ola a nyake go mpolaya gore nna ke kgone o boa go yena o rampethe ke tšhabe okay ene ke nnete ntho o ya diega ra re tsena kwa go mmagare ngwana ka ke gala berekisa ditlhare ye o thomile o di tlogela go njwala kwa gore o buile gae okay sogana le la ne ke dulang le lona ka ntle la nyaka go mpetha ka terata re ke a go bolaya ya ngwana la batho a feletša a wile ka terekere na bereka mo ya gona ko a feletša a wile ka terekere mošimanyana a tlampotša re ke nna ka go mo dira gore a be sola e le mošimana ka mongakeng ke nna ka go mo dira gore a direge sola ne ke nyaka gore a tsamaye gore a se ka tlasa go šetse morago e le gore taba ya gago le ngwana kobela ya gago ka mo bo o thosa ka gona e be e le taba ya lerato goba e be e no ba taba ya go noya ka digwareng for nakonyana yewe a ne se taba lerato no o be le no se leka okay ne se taba lerato and then tabeng ya gago ya go goroga go diregileng tabeng ya ka senke ke kgona go goroga ne ke ntse ke dutse gona ka mola ba mperekiša ba like ba ntira koloi ya bona ya bošego le gona ke tsebile mola e le lata gore be ba go dira koloi ya gago ya bošego be go diragalang bošego bo like ne ke kgona go ke te pone ke le pleke okay ke te pona ke le pleke mara pleke eo ke sa itsebe okay la mafelelo nako badimo ba re ba tlo nraka ka mola gare ga lapa lela ke ile ka te pona ke le plekeng ye nngwe ka mo thoko e bobedi ka mo o di ammo ke ile ka motseng ke tsene ka motseng o mongwe ebile ke swere lerotse okay so ke sa kwišiše nna mohlomong ke re ke nako nngwe ke mo ditorong but kate kwa ene mehle le mehle ge thoma e ba mantšibua le ka bo 12 a mosegare ke nkgela ke setlhare mo ke no ke šetše ke le bogare ke le gona ka mola motseng o la ne ke thatse mara ke no mo morago gona ngwago ke botša yena mokgekolo ke re aimane ke nkgela ke setlhare mo nkong ene tla re se sa ndikuduša gore aowa ke badimo wa bona ke badimo go atla tshedimogo ka kgona go tswa ka ya ka ntle e ke fihla ka ntle ba nkalela tšona ba diala ka moka ka re ke fihla kwa ba re nka buile go gongwe ne ba tlo re moloi ka mokgwa e leng gore ne ba go diriša ka gona ngwana modimo o sa tepone right o thomile neng o tswele neng ko motseng o bo thosa gona ke na le 5 months o buile le sa dula le lesogana lela a re sa dula le a bolela sometimes le bolela ka eng ge le bolela ka ra le sa dula wa o nonrela rena ke a jola o re ne banna wa ratana wena
ko re no bolela ditshele o ne bana le yena e ba babedi okay prof sesi o re la mathomo go tsena mo ngakeng ngaka e go retse gore wena o tlo gwa ka pela santse o thwase alright a re gane ka mo bongakeng lentšu leo la gore motho o tla gwa go sasa a se lona ne no o le ngaka o nyaka lethwasane mmotsa ga botse re ngwana modimo badimo ba gona mo ya go phasa ba geno ba go bontšhe ditsela gore o swanetse go ya go thwasa kae seng gore ke go thušetse ka re wa gwa go sasa number 1 number 2 o re ngaka e go retse gore ba le wena ke tlo go bolaya a ke re gore go retse jalo wena wa o jola le ngwana motho wa go botsang gore o tlo go bolaya o ratana le yena bua ngwana motho wa go botsang gore o tlo go bolaya a ke re motho o tsene ka gagage go tšhaba lehu jole nkane lehu le nyaka go tliša ke yena go wena wa napa wa dumela go boelana le ngwana motho a reng ke tlo go bolaya mola go boditse gore o tlo bolaya ke badimo ba ileng gore o ba bona ka ditoro mosagare ga o ba bone wa tlo go bolayang o mmona le diatla tša gage šedi gore motho a ka no tšea selo wampolaya wa wena o dumetse o ratana le ngwana gage gape ga itse dire ba bagolo o ka seno re botsa gore o ne o bona go diregile le be le nwele be le nwele ke re tswa ka dinnyokong mara go ne ntong a ke ikwešiše ga itse diaka o re lebe le sa ratane le monna o lebe le nobe le tethabiša go fitlhela le ba le bana ba babedi go ya ka ke matwintse bana ba ba šiana ka mengwe ge mekae ke 2 years ba šiana ka 2 years go ra le ka nobe le ne bo ma 4 years le no tethabiša fela ka digwara le sa ratane aowa gane motho anke lempotsemmo o mme o thwasitše nako kaena ka gore ebile go bile le bana ba babedi ya sa le ka thwasong nna ngwaneso oki o ile ga a thoma go bajwa a re sisi ke hlakahlakane kgothatse ke ileng ka mo fa yona ke ile ka mo kgothatsa gore ka baka la gore ngwaneso wa bona gore a re ne selo a go ne wa berekang re mo lebetse tšheletana bana ya kerekeng then o dule trolling o tlo fola nna ka no kwa ka moragong ebile ke sa kwe yena ke sa kwe motho ke kwa maloma ka kgaetsedi ya mmaka a mphone la re motlogolo le reng le re fitlhela tabe ka kana le sa re botse gore motlogolo wa thaswa ka re aowa o a thaswa re a re gape motho ke bolangana šuena o apere metšeka o ne le sesi ya go mmongwe ka mmotse ka re malome taba tše ke tše nna ra botšiwa selo le ka gae ka re mara ka re motho ga a thasa a fitlhile ba kry-a le gorena badimo santse batle ka gae batle ba mo phasetse gore ngwana wa sepela wa thasong gore ba kgone go sepela le yena ba be le yena maleng jwale ye ya gore o šetse apere bile a šetse a apere ba ra le maetse ba šetse a fakile nna go bolela nnete a se ke ya ka nemo ya ka a se ko kgotsofala ke ile ka ba le pelaelo go ke ile ka nako a ira nyoko be šetse le kgale ka mola ka no re a ke noya ke ile ge ke fihla ka nnete ka kry-ile gore ngwaneso ke yena o apere metšeka o ja dinyoko dipodi di rekile mara a se ke gore nto ka mokgwa ileng ya kry-ile gore a ke kgotsofela kana ebile a gone sente ke ileng ka re ke a entšha ke a thuša kana moya ka a sekolokologa nto a se ke kgotsofala gore nto e gona ko go kwele malome go šiaka ga itse di šua se ba goroga šušetša letlela le dihlare le ditlogolo tše pedi le reng ka taba e lena gore tabe nna ke ile ka yankoša bohloko go tloga mathomong a yona ka re ge ntše taba tše di thomile nna ke tswa ge e le gore mothušitše gore wa bajwa wa ke sa lebeletše taba gore wa bajwa nna ke tlo kwa kua gae mogolo ba re botswa re gape ngwana bolena ka mo wa thaswa ke ra wa mokgekolo nna tabewe ke thome kwa ka wena o re bua ke re bua mokgekolo re gape le nna re le sware tsebe ka nna re tseba ge e le gore motho a ya go thaswa o tloa ka gae mme go rua mabelenyana wa biwa gore motho wa sepela jwale ya go no tloa ka mokgo a ke ikwešiše jwale ge ntse ke ilebeletše ka ba botse ka raya mara ka ya gona ko ke ile ka ya
a ke ya kua ka kwa moya ka o se gabotse ka lapa le ka te botšiša gore ka botšiša nto ngwe ka re no mokgekolo ka botšiša o kgaetšedi ya kwa a sepitseng le ene o a seng gona mo ka re bjale ge ngwana ba na o ile ka kua ena le o mogolo o sa re botse gore no gape ngwana bolena go sona nna re tlo kwa re le ba gole a ra wa ke taba tša ka sekirileke ka re bjale nna le tšo mme ga kae ba ra wa ba tswa pelekana tsoko ka mo dikgweng ba e fetša gona manapa kore go beile ntwa tšatši le le tee o ra go tswa mo ngaka ntsoko a fetša mababotšatši ba boditše ba napa ba tsena sekgwa ba go dia ka mokgwa a boa napa ba a dula ka mo ka kwa moya ka o e kwa bohloko kudu ka re bana to diang a se yona nna ka netsa ka se ga gore nna gore no motho ga ya go thaswa o tliwa ka ga e pele ka tla ka botša no ga botse mokgekolo ke mokgekolo mobuang o e le gore o no le tšea gwana ka mokgoi a gone mo nto e rega gore wa founela ba bolena re gape ngwana se utlwile ka mo a senke e ba gona a gone molao o dumelang gore ngaka e thwasiše ngwana wa motho ba gabo ba se gona ge mmage go ba papage ba ka palela ko gotla bo abuti bo malome ba babedi ba swanetše go tla go saena ntho e re bitsang gore ke consent form o ka se thwasiše ngwana ntle le gore o tlo kry-e tumelelo go tswa go batswadi ene sa bobedi bana ka gare ga thwaso o nyaka kgotlelelo ene go nyaka gore ngwana a te tshware kgaitšedi aka ka gore o thwasitše šifa o feditše ke kwele o bolela ye nngwe taba mo o re be ba go nametša koloi ya bošego ka mokgwa o nyaka gore o botša gore be ba go berekiša bo berekiša ke mang ke makoko yena makoko wa ngaka ka re le nako ke sa thaswane ke ne go mmona a tlotše dilo mo ditorong tšatši le lengwe ka re ke robetše ka mo kamoreng ya mathasane ne ke le one le thasane ka re ge ke santše ke ye go rota ke santše ke ye go ntšha metsi ka bona leswiswi kao ke santše ke ye go ntšha metsi mola ke feditše go mmona ya be sa le go tloga mowe mogala jwa gagwe wa ntseba ke motho o leng gore o mpone ke sa gola mogala jwa gagwe a mmotšiša re ngwane o ra gore wa bona re o a bone selo o nagana gore a ke mmokwe ke ka mo ntlong e nngwe o a bone selo ga gone ntwa e bonang ka tepotšiša ka bolela le kokwaka kokwaka re nanaki e tswa ka mo a nrela re tswa ka mogare ga lapa leo o tle mo ke go iše kerekeng ka re ke re ke aya and then mokgekolo la nrela re mpentšheleta ka moka gore bolwetse bo ba gago ke a bo bušetša ba go bolaya le gone jale ke tsene ka lwetse bola ebile ke tswele ka bona mo ke leng a ka phela gabotse ke a bajwa okay ba geno ba epatetše thwaso ke epatetše wena o epatetše le o lena le ba babedi le epatetše le bereka kae ne re namela sefo a ntshapotela bana endane ke tša ya sasa ke patela o patetše thwaso ka tšhelete ya gago ya sasa endane le yena tšea ya bana ba gage a nthuša okay tiragalo ya lena ya dipapadi e diragetše ka nyoko tša bomang e diragetše ka after dinyoko tša rena a ke re ke kolo re be le tšatši la nyoko ka moraga nyoko wa lena be le matšatši a makae be sa le tšatši leo be le tšatši la bobedi a ke re ile nyokong ka sontaga ya and then mantaga ra tšea jwala rano ya ba ge le ya go ria ngwana o bona eng sa bošaedi gona mo kgaetšedi aka kore ke a te tshola bošego le mosegare ke gona ke thoma go bona nto nngwe le nngwe gore lapa le ne ke tsene ka gare ga lona a la loka because no ba kgona gore ke bolele le bona ba nroge mmage na nroga dikgono a re sekete sa gago o se ka nyako ntlwaela
o tswa bathong ba gago ba go retse ba rra go loya nang ba rra go loya kore like a no fafatla ka dia conference call ka diela sisaka ka ro gomole o kwe gore ba nrela ba reng ba ngatella ka polelo sisaka a thietša ka mogweleng gore nambile e ke tswa di bampotsa gore batho ba ka taba gore ka mo ditlhareng ba re a botsenga ko tsamango yona ke mang ka re ne re ge re mmitša re go mmitša a itla ne ke kgone go ya ke tsamaye ke tswe ka molalapeng lena ne ke tepotse gore ke tsamaile mara after 2 days ke tlo ba ke buile so o vale ba makala gore ngake ke ile ngo yona ke mang wa go ntira gore ke skatle ke sa bua ka molalapeng ba le banya go nyakela batho gore ba kgone go mpolaya mama dithoga go tse ngwana o kwele mantšu a bušula ba beng ba mmotša ona maroga wa kwele nna ke ka nako e a mphounela dia conference call mantšu a dithoga go a se ke ba setšhoba ba se ba feditše ka go antšha ke no kwa ga bolela gore ngwana ka go dirileng se se ka se bolele o mmotša gore wena go ka gwa ba re no batlo motseba ga botse jale ga bantse ba ngangišana mola ke ge ke ntse ke theditše go atla le mo ile gore ke thoma go mmitša ka bolela le yena ka re ke kgopela gore o iše moya fase and then re boledišana re kgone go theletša taba bana ba and then ke ga napile a go tlhalosiwa mola le nna ke bolela se ke se bolelang ke mmotša ke re ka mogoleng ka gona bo swanetse wena o botsiše o ngwana ga gore ga o a šalela bolela gore ge nka gwa ba ge ba tlo go tseba ga botse yena o ke eng a e boletšeng gore ke eng a e dirileng o se ka gatelela oki o se ka tsogo le le teng wa bona alright ntwa ke nyakang go go botša kgaetšedi nna ga e ba tseba ke leka go gala ka mehla nete batho ka se ba gale wa ba kgona go thwasiša batho ba bagolo le ba bannyane go boima gobane ba bang go bolela ba no bona o ka re go bolela o ngwana wena o tsebeseng ngaka lethwasane ga le no jwala kgaetšedi yaka jwala bone beng ba bona ba e leng gore ba ka bonwa ka lebaka la gore ge go tagilwe lethwasane a re sa tseba gore lethwasane le hlapetše go a go diagalang ka lona wa ikwešiša ka lebaka la gore go nyolwa bona gore le be le tiphile lethabo la mmotlana le feleleditše e le gore thabo la mmotlana le le dira gore le feleletše le tsena la go boetile o nkwa ga botse a kere molao wa lethwasane ko gore ge lethwasane le tsena re le fa molao o seke wa dumela gore monna a be a nyake go robala le wena o seke wa dumela o nkwa ga botse a kere bothata ba mathasane go fetša go ba fa molao ba tetšeela ya bona tsela o nkwešiša ga botse so ka morago ga gore o je nyoko ngaka ga go ile ya dumela lerato la gago la gore wena o ratane le ngwana wa gage ile anroga se a raba ntwe ba go botšišang yona straight a ke re taba tše ke tša gago di tseba ko wena tlogela go kekeretša o arabe ile anroga a fetša a tla re mola a ne le nna re ne ke sa nyake gore batho ba tle ba re nna ke dumela bana ba ka ba ratana le mathasanaka because of a se nna ke noši e leng gore e diregile ka molalapeng ntwa ke sehlomodiro ka taba gore go no segwana la ka mo le lengwe le ne le ngwana le lethasane le gore mola na jola le lethasane le lengwe o krositše lethwasana ka lethwasana gape go bo se ko thwasong eo ye kgaetšedi yaka a ke go botšiše potšišo ya mafelelo o ne le nako kae o thwasa ke thasitše ke tsene ka 2018 ka mafelelo a kgwedi ya October kgwedi ya go fela go šetše ka beke gore kgwedi e fele 18 19 20 21 22 no re go 23 ga botse wena o thwasa 6 years gape le go njwele ka ra wa goroga o sa le lethwasa ka ra wa goroga
nna ke sa lethasane la motho lethasane gore ba kgone go ntšhomiša ba mpolaya mara at the end of the day sontse o goroge gape a ke re bo o le thwaso gape bona o ne kgweditše pedi o e tswa ka kua motseng ola o le thwasane ebile o makoti ka kua ene ba geno ba e tseba taba eo ka gore le bana ba gona jale tabeng ya go goroga le tlo bereka jwang ka re sontse a goroge ngwano a ke re o thwasitše ka mara ke e pena o ne tšhelete go patela thwaso e nngwe ko pele ba gona badimo bawe ba ba fe ngwaneso a o ne badimo wena aa ekwa gane o swere ke mang wena kgaetšedi ka ke tsebe ka re le go wa senke ke wa kore ke nyako bolela nnete e tiišitšeng wena ngaka ye go mmodiša goreng ka gore a ke re ngaka o ne le dipheko tša gage o tla go botša re ngwanaka a re lebelele kua ga gabo mme re ye go nyaka go tseba gore mokgala bo e leng gore beile ngaka ke mang goba mokgekolo beile ngaka ke mang goba mokgekolo a titliše go wena ke rile tšatši le ke tlo wa ka lona a nrela re kokwago ke mang ka re ke sina a re go dira mola o re ko wena mokete e le yena a re ai lena le nako go bapala kgaetšedi mama ngwanoki nke le no te phannako le tšwe le yena ne mo go ne bothata mo go na le bothata ngaka a ire le batho ya re ge o ile ka le nto re ibitsang gore ke lebeya ke ge ngwana a ya go orela a kana awa kana sewe ka gare ga ntho re ibitsang gore ke lebeya re lebeletše gore motho modimo wa motshwenyang ke mang gona ke ba bakae nna ke le ngaka ya gage le yena lebeya le ya gore bontšha gore ga botse re ya kae kore lebeya ke korelo ye ngwana a dulang godimo ga legoga re mmeelang magala a mannyane ka gare ga moeta o monnyane o phatlogileng kore lekopelo nto re bitša gore ke lekopelo wa itseba re tšhela magala ra tšhela taelo ra mo khurumetša ka lešela le letšhweu go ne le ngwana a wang go ne le ngwana a sa weng wa swereng ke modimo wa tšhupe wa go sebini wa go rutwa dipheko le dihlare ge ile gore modimo wa gago kwa sekereke le tlo re botša ya re botša nthoela ya re bontšha gore motho wa gona o ne o vibrata nnoši so ya re botša gore motho o ne lengelo ila kereke motho a tlo wang ebile a be a bolele o kry-a bolela nnoši ya re modimo wa ka o nyaka dipheko modimo wa ka o nyaka lerumo la gage modimo wa ka gore maropeng kua morago go ne le bothata tsa malo o lokiša ke gore tsebang gore medimo wa gage e hlakane so o ka se botse ngwana mola e le gore re nyaka go bona gore ngwana bothata ba gage ke eng wa mmotša gore a bolele gore yena o swere ke mang a e kgonagale nto go ne le bošaedi ene ye nngwe ya bobedi ge ngwana gago a dula le lethwasane la gago ke bothata bo bogolo kudu wa ikwešiša mama so ngwana o ke go no re bontšha gore o riagetše dilo tše dintšhi mo go yena tše e leng gore a se tša sepela gabotse nto mathomo ngwana a ka se ye go phasa sekgweng ga gabe go ne le mabitla a ba tsebang a ke re ngwana ga e le gore o swere ke a ke re ngwana mogongwe o swere ke hlabirwa ga e re ya go botsišana banna ngwana kua wa tshwenyega ba re hlabirwa wa motshwenye nna monne o ba reng ke hlabirwa o robetše kae nambile ra tšea ra apea buala ra ko go hlabirwa ra go laelela ngwano a tseba re ke swere merwalo ya hlabirwa a re ga a goroga a tseba re ke ya go topa pheko ka sekhwameng sa hlabirwa a kere seng gore ngwana a no thwasa ba phasa badimo ba gage sekgweng mo ka beng a re badimo ba ngwana a gone mo ba bolokilweng gona o ileng o ile a re rile re tsena sesa ka re a re ko botša ba bagolo a re ga rela sesa ka re aowa o se ka botša motho le bageno o se ka ba botša lenanego le le thieditše ke dingaka mangaka ga borena ke kgopela re itukišeng go na le bošaedi bo bogolo kudu ka mo lehlakoreng la bongaka ene tše dingwe tša dilo re ya di dira mara re fela re nagana gore di ka se tle di a tšwela molaleng ka le lengwe la matšatši jalo ka mangaka ke mo mama o boneng nna ke gapeletša gore ngwana go be le balwetši ba ba alafang a ke sa tshepa gore ngwana ke ngaka ka lebaka la ge ba re ngwana o jile nyoko ntšhitše diphihlo ke tshepa gore ngwana ke ngaka ka ge a alafile batho ba fodile ba bolela gore re a leboga le kgono ka lebaka la lethwasane la ngaka moremi le le re fodišitšeng
ngwana ke mo ruta dipheko ka mokibelo ke ješa ntho e a e bitsang gore ke nyoko mathasana lo kare ke 40 mang 45 ke ješa mathosana ma 45 nyoko ka mokibelo ona o batho ba tlo bona life ya bona ba bolediša dipheko ke na le mengwaga meraro go ba e mene ke šetse ke e thomile tabae nto ke e dirang a ke itirele gore ba re ke a rekiša mo Facebook gore ke diraeng ke bontšha batho ba meloko ya gabo bana bale ba ba paletseng ko gotla gore ba bone gore bana ba bona ba dira eng ka lebaka la gore go thwasiša ngwana se gore santse go kgotsofale nna ke le ngaka go tshwanetse go kgotsofale meloko ya gabo santse ke thwasiše ngwana wa lena gore go kgotsofale lena so wo ka mogwa a bolelang go ra gore mo ke bothata fela dipheko tsona wa di tseba a sanka wa rutiwa tsona dihlare tsona o nrutilenyana a go swana le rutana buang dihlare go sene dipheko o tlo o fa molwetse buang dihlare o se wa mophekola kore like mokgekolo o ne a no kgatla ke le ka kwa lapeng la gage balwetse ba tsena ke ba iša sekgweng kore na sa tla sa ntshwara gabotse mo morago kore ke le seapa mokoti sa gage kore ke khutša mantši bua fela a tsere ke eng kgaitsedi ya ka go molato a re se ke rana pariša gole ka gore motho o ke koko wa bana ba gago ke yena gape o ka se mo dire gore o ka se mo ntšhe gore ola o ne le ngwana le yena ebe ke koko wa bana ba ka jwang ka taba gore a ke re o ne bana ba babedi le ngwana wa gage kgaitsedi yaka sese o kwešiša koko gore ke ntwa mohutamang nna se koko wa bana sese koko wa e tseba ge motho ba šalle ba re ke koko wa tse gore ba rage go diragalang ga no ntebelela ba ngwena sese koko wa e tseba koko wa mo tseba ge šaba ba re motho ke koko wa semangmang wa tse gore ke koko ge e tla jwang wa e tseba jwale koko bana ba gago ke mang a ba nae alright ne go lokile prof wa tsere ka kapa se se o swanetse go tseba gore le ge a kalwa le mokgekolo ngaka ya gage ke ngaka ya gage ebile ke koko wa bana ba gage a ke re o dutse le morwa wa mokgekolo bo a belega bana le yena and then bana bale le ge yena a ka senyake go ya ka kua bana bale ba tlo gola ba tlo gapeletša go nyaka rra go bona o nkwešiša gabotse kore mosadi santse tsebe gore ge a thoma a e ba le ngwana le motho we e leng gore a mokwešiši goba ga a kwešiši mmatswane a tsebe gore ga a fetša go ba le ngwana kokwa ngwana o e tlo ba yena motho o sa monyakeng nke le re botse mmo efa mama o thušo ya gage šetse re tseba gore na o nyaka thušo wa mohutamang le kgaetsedi a rena ka mo mama ka mola lapeng la ga bolena le duma o ka re le ka hwetša thušo ya mohutamang kore duma o ka re ka kry-a thuša gore re kry-e boroko dilo tša rena di sepela ga botsekane dilo tša rena di šašarakane firstborn ya gago e ne bokae kwa 29 o ne 29 years gomme o latela ke 9 ya bana ne le 29 okay le duma go hwetša thušo ya gore le kgoneng go kry-a boroko ka gae re kry-e boroko le dilo tša rena di sepela ga botse le malapa re be le ona kane gape eno ba bothata eno ba mathata kgaetsedi aka moroka lapa le tshwenya ke dinoga ke dimpša ke dikatse ke baloi ke maribiši bana šibao ba no ba gona bo papa bona ga gone lo e leng gore o tekemišeditše go nyala kapa go dula ba re ba kgopela gore thušo ye ba ka e hwetšago e be ya gore ba kgone go hwetša boroko ka gae le dilo tša bona nke di kgone go sepela gabotse banna ba kgone go ba bona kapa bona ba kgone go kry-a mahlatse a mebereko ba tekagele metse a ke re ge motswadi wa mme a paletšwe ke lenyalo o feleletša yena ka bo yena a tekagela motse gore bana ba gage ba be le legae jwale prof thušo ye ba e kgopelago a šiwe mongaka a ke tsebe rena wena o e kwa jwang pele re ka ya megaleng thušo ke a e amogela ke tlo ba fa yona o santse ke mo thuša boele sekolong
20 something years a se re o ka palela ko go boela sekolong santse a boele sekolong re ne di abete dikolo di gona santse a boele sekolong a ka se dule ka mola gae wa se be le ntwa e dirang ke mo e leng gore go tlono fela go e ba le bana ba bantši ka mola gae so re santse re mo keep busy ka se sengwe kore o hloka thušwa ya ditaelo le gore a ye sekolong a ye go kry-a maele a bana kua and then ga a boa o tla kwa mathata ka gae ka gore ga a dutse ka mo gae o kwa mathata ka gae and then ntwela sekolo mo go yena ya tswa ka lebaka la gore o tlono fela shirela ka mathata ka mo gae a kere ge ke le nyaka thušo banna santse ke le botseng nnete o sesi wa ngaka re swanetse re mo thuše bara go thušo ya gage ke nyaka ngaka gage ke sanetse ke gatlhanele ngaka gage ke gatlhanele ngaka gage ke ye go tseba gore ngaka e berekile bua mo nka se kgone o thuša ngwana ke ne lehlakuri le le teng ke swanetse ke kwe lehlakuri le la ngaka ka kua gore ngaka ndane mo o fetile bua a kere ke thušo e gaetse di santse re gofe ntwa mathomo motho a thwa sa tlogela thwaso gare thwaso e swana le koma o ka se bolle wa tšhaba komeng gore re go ka tšhaba komeng a o tlo felela ka mogopolong o tlo ba le bolwetši ba monagano nna ka tšhaba ke tšwe o nlokolotše go ja nyoko a ke re ngwana gae ya go thwasa wa go tšea merwalo o itliša ka gae e tša gago dipheko le dihlare tšeo bongwe di epa di kae a di gona o di šaile kae nna fela topa re ngathele e re kgatlhile ga botse gone jale godimo ga 6 years re balang a o ne dihlare a o ne dipheko ya gago gaetšedi e nyaka re ye go e dulela fase re lebelele gore nnete badimo ba gona e ka ba ke bolwetši mo go wena e ka ba ke eng a ke nyake go nonapa ke re tla e fetša buang mara ge e bo o dumela be ke nyaka mmatswala gago emampele ho prof o ngaka kere kgaetšedi ya rena o hloka thušwa kere kgaetšedi ya rena o swantse a amogele thušo wena o nyakang go mofa yona ka tsela ya maleba ka mantswe a mangwe ira gore ge o ka tle wa nyaka go kwa ka yena gore o swanetse o mo thuše jwang a ka se thušege so ge e ka ba o nyaka thušo and then wena o swere thušo ka matsogong o swantse a kwe ka wena gore na le go tloga mo le tlo sepela tsela yeso up until mafelelong o bolela nnete malome ka kapa ye o e bolelang ke nnete motho ga a bolela nnete o bolela nnete a re kwe ka yena gaetšedi ya ka re nyaka mmatswala gago le papa go ngwana gago a neng bana ba babedi le wena mama thušo e le swanetseng go e kry-a lapa lela le dulang ka gare ga lona le nyaka go begiwa mara pele le begiwa a re nyakeng go tseba gore a gona ngwana lesea ba ileng ba mo tlogela ka mo ba le ge ba thotha ba sepela re nyakeng go tseba gore ana dinoga tše di bolelwang ka gare ga lapa motho ga a re ga a tloga mola a kwa gore bale ke rutilwe tša bošego ke nyako di tlogela a di tlogela gona ka mola steneng lena la tlala di kry-a di le ga gabotsona na tabeng ya manyalo mebereko mahlatse re tlo ilokiša a se bothatane mara di nyaka meropa tše manyalo mahlatse mebereko re santse re nyake go tseba gore e ka tsena bua tabeng ya gore go tsene moloi ka gare ga lapa la gabo lena o a mmona ke bothata taba ya gore o le yena re ngaka gage ya mmerekiša bošego e mo iša metseng ya batho ke bothata taba ya gore o a bolele taba gore papa go ngwana gage ga buele mo o latofatša mokgekolo le morwa a re taba ya gore papa go ngwana gage o išitše o a dula le yena go nubala ka terekere go ra gore ke bothata o ra re ka kua go ne letlhare tša go alafa go ne letlhare tša go buisa batho ka diterekere gore ba fate diterekere wa e kwa gore ke bothata so ye ya gore o buisitše motho ka terekere o go boditše ka wa gage wa go ja bogobe sese ye o mpoditše ka wa gage wa go ja bogobe ka botša mmagare wa gafa o tshwere ke lefofonyana allright malome ka kapa be ke duma re bulelele bathiyeletše re ba kwa gore ke maele a mafe ba ba ka re fang ona ka mo ke a go botša e šišitše ka nnete di a boa ene ngwano be re motšhaba ga re robetse bošego le mo ditorong be ke mmona le matswala go ba itla ka tsona tšeo wa tseba ye mmakatšanši
seng gore moloi wo labeng a tlile ka tere ba nyakao o na sebe alright mara go bua la tsene ka mola ra lapa lela nna go bolela nnete mo pele ga mo dipitseng tse kgolo be ke motšhaba ka ne be ke re ke robetse bošego ke kgone mmona mo diponong ene ke tšhaba go mmotsa gore o tlo gore mola ke moditse go mmotsa ka ne ba mo rata kudu ena mo emelela o ba rata mmatswala kudu nna se ne go kwa sele malome shu emisha letsogo ka mo abuti ya le nna tabe ga botse ya gore no ngwana wa borena o be ke ne pelaelo okay gore ga botse e ke mo lebeletše ke a bona gore wa tswa kua mara o kara a se tšela rena re di tlwaetšeng o ga botse o tswa go thwasa mara o thwasitše tšewe jale kare jale a be le gore ba ne mahlatsa gore mola tswang ka mola ba re ko go iša lenyoko a ya bodishopong o ya ka ba mmotsa re wena apo wena wa bajwa wena botse bonyako go no fola e seng gore o ye dilong tšeo batho antši ba lekile go mmotsa ka baka la gore ba šetse motlhomo a ile ka kua motseng ona ga ba sa thetše motho gore thwa wa ya go mmotsa okay right no a gone molato re amegaleng ya 0648582771 0648582771 mo e leng gore a re ya go kwa motheeletše ge a tla ba letša mogala a eletša lapa le le nago le mathata a makakakaka go ne le mathata ka mo magagešo le a tekwela ka bolena le a tekwela ka bolena gore lapa le le aparetše ke mathata wa tseba baloi ba no tsena dimpiašidi dikatse marebiše dinoga ngwana o thwasišitšwe ntle le go botša meloko le metswalle ya gabo a ba a fetša a fetoga makoti ka mowe ya no dilo ke tše dintšhi ka kapa radio dilo ke tše dintšhi ga gone molato re ya megaleng ke sa dile something yana mo e tla mpotša ge e ka ba ke nako ya gore nna le motheletše re kgone go namela sefala ke tšona tše o di kwa go motheletše wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM motheletše o mongwe ka mola tlhakaneng la pitšeng tše kgolo at MCRS o re ka kapa wa bona taba ya go ima ga mathwasane a le ka gare ga dithwaso a re e tsene fishioneng taba ye ka kapa ebile re ka se kgone a re taba yeo ya go ima ga mathwasane ka gare ga thwaso e tsene fishioneng mara ke ratile polelo ya Professor Mremi ge a re ge ngwana a etla komeng ya thwaso ba mmea fase ba mo fa melao ge ngwana a fetša go tloga mola a kopana le thakatša gage tše ba tlileng thwasong ka moka ba re ngake ya bajwa nna re nyaka go phela ka mokgo re ratang re nyaka go ya digwareng re nyaka go nwa jwala re nyaka go tetaola ke mokana pele ba dira jwalo so ke kgatla ke taba gore molao ba fa molao gona malome ka kapa melao ebile a ke re melao nna ba ka mola gae ke ba fa contract ba e saena batho ke batho gore motho o no bona gore motho o no se go kwe le ge ile gore wa tseba gore o saenile re nna ke tla kgona gore ke seke ka ria se motheletše sho wena prof 0645827771 0645827771 barwa ba mokgekolo ba tipsina ka mathwasane e kwa ge a no topa o mongwe a no re a sa dula le o mongwe a kame o mongwe a ba mo fe ngwana ya no di a bua ka kua 0645827771 0645827771 ga ke tsebona network ya kae monate mo go ba ga botse go diragalang fa empa ke rata taba e ya gore molao shu wa bona go swana le go le motswadi a ke re go le motswadi prof ka lapeng la gago o kgona go fa bana ba gago molao gore ka mo gae ka mo ge e re 8 o'clock re ba re šetse re feditše go ja ba go hlapa ba hlapile go a robalo megale mane ya tetropa ke tsere molato ke mo a ke tsere na molato ke mo 0648582771 0648582771 MCRS mo mo yen dumela Robela le kae re gona rra lena ke nna
e banna wa ka wa digwara man na le kae nnete mane wa kata-kata wa tseba wa kgaoga-kgaoga ke tsebe re na o eme go efe khona wa e hwetša mane wa kgama-kgametša hle ya go nwa le wa kwagala ge ntumedisetse phatlho mošweu le diatla mo thobela re gona re ka butšha lena mmago rena re gona shi yona ke ntshetshere wa tseba badimo ba na le bate ya nto nngwe le nngwe e no ba badimo ya ngwana o ile kua a lwala ya e state ya gore ba ye diphepong goba ba mohlole gore a ka ba swere keng ba setse ba re matsatsi a gago a badilwe o tsene so ya enkebe le gore ke thoso ka nnete a ke re o sentse a boele gae a fitlha ba botse ba boele le yena ba nyeke go kwa taba yo a e bolelang ya ngwana ana badimo a ne badimo ana badimo ee e no ba gore o rata gore mongwe o nyaka go mmerekisa ka se se itseng ene taba tsa dikatse le dinoga le dinyini tse di leng ka kua ga gago ba ne ba berekisa yena go di tlisa dilo tse ngwana ebile ga sebe seo o ba dira dilo a sa tepone e ga bolela gore ba rile ke bolele gore o kwa o ke mang a re ke moketekele a raga go ya bua ba go fitlhe gore o bitse yena ke nnita jang go kwa ka lebitse ka gore o ka o swantse a nyake ke lebea gore ke mokete gona mo we ko gore no tlaba ya no sebe ga botse ebile ka lebaka la gore le rena re le ba mangaka a setšo ya napa ya tšea seriti sa rena ya se iša fase gore ruri motho a tlile thwasong banna o ka napa wa mo sebela le yena a dumela go sebediwa ka tšhelete banna e patelang ke yena banna ka ditshenyagelo tša gabo o ka tla mmotšiša ga botse ge e le gore nnete a daka bloka ngwane a ka go botsa ga botse gore le phišo nyoko ba montšhitše yone ba re ka dinyoko o berekile ba ka dinyokong ka nokeng a ba re laetša ba re laeditše ka mo jarateng ba go laeditše ka jarateng ba re retse ba re wena ya gago šimo santeng endane o mongwe ya gago e moki wena ya gago e kry-a go go soke o ba le thipile mara ka ba belia lile le ba ba ka dinyokong re ile re le ba bararo so batswadi ba le be ba se gona ne ba le gona wena ba geno e ba se gona ne ba le gona ne ba tlile napile le be le no kitima le ditopa le fora ba bolena gore re a bona le sa bone selo wana nka re go ne ntwe ne ke e bona ka kua ke ne maka a senke ka tshwara ke badimo ke no ra gore ka gore ba le thipile gore aga wena ya ga go e kira kae wena napile ke mokala kitima la fora ba bolena gore ba bone o ka re le a bona aga wa digwara a mono ba mata wa a be go botang yona go re pelo kwa mo ya o mpotsa gore eng go go bontshitse go bona ngwana ba ka gona jang go kry-a nyoko a paletse go go ga go pare wa mswere a ke re go kwa wa mswere go santja go ke le ya gore a botse santja go ke le beya aha jwale mo modimo ntate ka kapaleng tate moremi ta thu go go biologically physically spiritually emotionally and taba ya gore ka la ba ite gore ba ite masogana ba bele bana ka mogopalo e ba nang le yona tse dingwe tsa tsona re ka gopola gore di ke tlala ge nka rata le toboro sa nrekela malana ka ratana le ka kapa ka nrekela borotho napile jale le o mo tlhakatlhakana nto nngwe le nngwe e fitlhang meleng wa ka ke yona so modimo ka reka re thuša bana ba ke kgatla ke ntse la modimo mo la bukeng ya Joshua chapter 5 verse 3 le bolela mantswe a gore nka se go tlogele nka se go lahle modimo ka reka re thuša bana batho ba wa bona ge go ka thuša wo wa go tswa paso ke se gore lapa ka moka le thušegile because ba berekisitse yena ka gare ga lapa lela so na maela ka gona mo ke no ka sa bohloko ngwane wa modimo because dilo tse ntši ka nnete tse na di dira
o ba sa di bone o ka re o le ngaka that's why o ya dingaka ba se le ngaka wa tla wa mpona yo ke bone nga go gore ngwana o bontshitse nyoko o bontshitse nyoko o tlo kgona go nkalafanya ga o tsebe selo. That's why we kwa nna ke re taba ya mathosane ya gore ba je nyoko nna ke ne le tumelo ya gore motho mo jise nyoko ge a shitse a alafile batho o ne le bonnete ba gore motho ke nnete o alafa batho o fodisha batho go le fitisha le ka go no tsela ga botse ya nyoko ye gore o ifeditse jang no ke le tsogile. re a lebogahle 0648582771 0648582771 ye o itheleditša go ke motse community radio MCRS semoyeni yetše exe bramos okay ka mo a ke monnate wena dumesa doctor mo thobela ya la peile le kgono gape too much ya tšentši tšona manae rena re no ba batho ba go phela mo lefatsheng le maele a lena re a rata nna be ke no kgopela gore ngwana o wa batho o timetše ba mo timeditše go timela so ba le ka ge le gore le gona ka moo doctor a re no mo tšea re mo fe lena le mo fe thušo e tletšeng yena ngake ba mo thuša o a no swarešiwa ka gore o gapetše ngwana wa batho leswiswing a le monyake ntongwe le nngwe certificate ka moka ga botse ke motho a go tsoga motho ke bošadi bo bogolo too much a di direge dilo tše mo lefatsheng go sokotše batho ba tlo bapala ka wena mo lefatsheng o tlo ba ntongwe le nngwe e ba nyaka go e dira ka wena ke senya ke riago re a leboga bramos ka ga bota lefase la Los Mecheri 0648582771 MCRS semoyeni yetše thobela MCRS re gona ra lena re kgopela le boleleng godimonyana mongaka ke kgopela go feta ka fa 0648582771 ye o itheleditšego ye ke mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM re na le professor Moremi MCRS dumela a re gona ra lena re gona malome ka kapa ke Brenda Mokiti ka Mamphogo a ra go amogela Brenda Mokiti ka Mamphogo re dumedišitše le phahla thobela mama le kae re gona ra lena aowa ke rena ba šišišitše ka moena kgomo wa rena gape ka mo ke ye thata ka mo di a re boela gape ba le iša fase ba le phahla ano bongaka ba rena ba setšo thereso boya fase ka nnete mama gape bjale tša ngwano gape di a šokiša mane nna ke rata o moeletša ngwane wa modimo nna re no kgopela re mo thušeng gape bile le go ya kua ngakeng e no ba go no senya ka re ba tlile go lena ba tsenya ka thuša ngwano ke go no tshwana le nto ge ke rekile ka shopong ke sa ke sa nyaka kua shopong ela ke a tšhentšha ke ya ka shopong ye nngwe thuša ngwane wa modimo ngake e no etaetša gore yona e a tsoga le dinoga tše go no etaetša gore ke yona e di romelang e nyaka go thušetša batho ba ba modimo gore ngwano batho ba re a wa go methasong wat thuša ngwane wa modimo ngake ya gage ya tsoga noga tše ke tša gage tšeo gape ba le mo ke bothata ka gore re šetse re na ditlogolo tše e leng gore magolo a bona ke mokgekolola boale ya o ko kere ke ntshetshere ka thokwe e boima ka mo ngwane o ne kgwedi a šitša a tswile fao ngwana ka mo ba o išitše motho ka terekere bjale rena bo moroka banna o tla se re thogaganye bana gape bjale wa tsoga o ke gape a bereke mmereko wa badimo o bereka mmereko wa bošego no mara a se yona mama ke go bapala ka bongaka ba setšo ke go bapala ko kere bjale o lentšha seriti jwale ya ke go bapala ka bongaka ba setšo mara ye nngwe gape ye ke e solang ngwana ba family be ba ne raeta gore ba molate ba botse ngaka ba re sa ya go ipolela ngwana a ka se no tla ka moki a orela lebeyana nnoši ngaka re fe ngwana re ye go ipolela re bowe be ba se ba swanela go no dumela go no re ngaka a no thwasiša ngwana e be yena le ngaka e le ba babedi fela go sa di bolela gape ke go hloka maikarabelo ka gore kgale ngwana o ba ka se ye ngakeng ya Sesotho a nnoši ngaka ya mo phekola
o ba tlo nyaka batswadi ba le ba ba le gono ba no phekola bana baki ba ne ba no shintle batswadi ba se gone gore ba mmakatsa ta se ke ngaka tša majike di lentšha seriti ya seriti sa rena se tloga se ya fase ene re se ya fase moroka re leka ka matla gore re se buše mara ga se tlo bua ka pela ka lebaka la gore le rena re le dingaka re hloka meeting wa rena wa go kgalemana jwalo ka mangaka nna ntse mmakatšang ka maimang ka matšitšia gale nna kokwa ka e be ile ngaka re be re re ge re etetše kua go na le balwetši ba go tlo alafiwa malwetši o ne le ba go thasiwa ba ba malwetši ge ba fetša ba ya gae pele ka moka matšitšia e no ba go thaswa ka moka gante aowa monna aowa moroka rena re no kgopela o thušela palela modimo fela a gone molato mama ke tlo ria boale ke tlo ba thuša re a leboga atanka 064858277 064858277 emsereso semoyeni yechi kakapa ya radio lola le mošitwa gape ka mo ga matlara mešo mongaka a re a le amogela hle e khale ke palla go tsena mo wa tseba le tsene mongaka a re a leboga le ntumedišitšeng le moroka ka mo thobela ntate mošitwa ke dumediša ka moka le ba banya ka nthušo ya moroka ya no go boima ya kgarebe ke ama le seuledise se sa tswang go bolela gone jwale gore ino zamang go mo thuša ntle le go ya kua go mokgekolola ka gore o e bone koma ngwano a sa duma le go mmona le ka mahlong kua o be a ile o ba ile mara o be a sa ela tše e leng gore yena o ba di gopotše nne ka gore le lena le a bona gore o ile go fihla kua ebile a napa a thwala lesogane go letša gore o ba sa tlela jeweng kola ke namile ka mosola thatagana go ya ko mara ke be lena le tseba gore le a kgona go ka mothušane le lena le rena re le tshepa gore le ka mothuša no ino le ka moroka le mothušeng and then le ka molapeng ka mo go ya ka mokgwa le boletšeng ka gona la re tšela di nyaka meropeng tšela tate mošitwa tama be le timeletše mongaka be ke dirile o be o timetše be re sa nape re le kwa gabotse o be ke timetše ke re go ya ka mokgwa e leng gore le tseba ka gona moroka thušang kgarebe le seke la ya kua go mokgekolola a boga morutatši ona nne ke tloga ke go ka gore ga a sa nyaka le go mmona le ka mahlo go ya ka mokgwa e leng gore ba morutatši yena a boga a sa diela ke go kwa gabotse ntate mošitwa ye ntlabang ke gore kgarebe re ka leka go mo thuša mara o re le kgono o amogetše kgolo ya go tšwa kua go lesogana la gage le mmotša gore wena nkane o ka re o thomile go ba le maratwana ka ntle ebile ya be ya fetša e tsena ke mokgekolo we le go gore ke ngaka ya gage ya napa ya mmotša botša go bontšha gore mokgekolo gore a re o tloga a kholofetše gore yo e tla ba makoti ya gage ya no le a kwala moroka go ya ka mokgwa e leng gore le bolela ka gona mara yena o tla kgetha gore o kgetha go ba makoti wa mokgekolo goba o kgetha go tswa mo go mokgekolo gore lena le mothuše na ka gore le ka se mothuše ge le fetša ya ba makoti ya mokgekolo le nne gore re ga le rie selo ke therešo ge le mothušitše gore re ga e sa ba makoti ya mokgekolo le ke therešo gore re yena o swantše a botšišiwe gore o dumela go thušiwa goba o dumela go ba makoti ya mokgekolo lana ka gore le ka la mothuša ka fe le fetša go mothuša makoti matswalane le lesogana le la gagwe la ntšha bonnyane la mmea ka lapeng ke therešo potšišo ke e leng gore be ke tloga ke re ke tlo mo lebiša go yona gore ana kgaetšedi o rata ge re go thuša go hlala goba o rata ge re go thuša gore o fole na ka lebaka la gore felo fa go na le polelo ya gore o mongwe o ka re o tlo hlala e sekgale kgaetšedi e karabele
nna ga ke sa nyaka selo se se ntlhakantšhang lelapa lela ke nyako thoma bophelo ba ka buswa because gore dilo tse ke di boneng ka mo lalapeng lela ne ke no dutse ka kgotelelo le go sokola le bošuana baka mara gone vale a ke sa nyaka selo a ke sa ba nyaka a ke sa nyaka selo se se ntlhakantšhang le bona ke gona ke thoma go bona gore go fatlhologa gore batho ba le ne ke tsene ka gona a ba loka o thomile go bona neng ke thomile go bona ka June e ke itswa ke pheta ditailo ka montle and then o na le 2 months o buile go ra gore from June, July, August ntse o bone mara o dutse a sing ne ke tswile ka yona June eo ka ya ka kwa ga butiaka ke ne le 5 months ke tswile ka kwa ga lapa lena ntle le lekgono ke ne mo ba go founetseng gape a sanke ke no bolela le ena mogekololela ne ke no fela ke bolela le morwage fela morwage le ga botse wa tsere ke ga kantšha ke eng prof re batho akere re ne le go ratana and then ge o re ga o sa nyaka motho o kgaogana le motho le communication ya kgaoga ene ge o ka kgaogana le motho e le gore le tenane too much go ba le go blockana ka gare kgaitsedi ka go ya ka mokgo ke mokwane le go mokwešiša ka gona le ka mokgo tsela ya e tsamaileng go ya ka nna ka nako ye o be a sa swanela gore nkebe batho ba le ba sa kgona go mo founela mara ba sa kgona go mo founela wa mo kwa gore o re ke na le go bolela le papa go bana le lekgono le ba mo founetse go bontšha gore ba sa bolela batho ba ene kgaitsedi yaka go nyaka gore a tsebe taba tša gage gore o nyaka eng yena ge e ka ba o nyaka go tswela pele le papa go ngwana ba ratane ga go ne motho a tlang go mo solla sephetho sa nyakang go se tšea ge e ka ba o re ga ke sa nyaka ga go bonagale gore ka nnete ga a sa nyaka because ge e ka ba ga a sa nyaka mara o sa tswela pele go bolela le bona ka phone then go ra gore o re nyakiša ke reng go ra gore o re moniša dipompong tša kotane o bolela nnete ka kapa radio ga e tšedi o swanetse go bolela nnete gore a tla kgone go ka thušega ka gore go ya ka mokgwa o mo kwang a gana re awa ga ke nyake selo mara ditiro tša gage di a nyaka ka gore ba kgona go bolela le papa go bana ba gage ge e ka ba ka nnete ga ba sa ratana ebile ga a nyake go kwa selo na ba bolela eng ke eng nto ba e bolelang then is either a re botse nnete goba o nyaka go tswa mola familing yela mara o tla ba gore o rata papa go bana ba gage ene le gona a ke nyake gore go sasa ba tle ba re lenanego la pitšentše kgolo malome ka kapa le moremi ba go thušitše go hlala aua re nyaka gore re e bie gabotse re kwe yena kgaitšedi ya ka bana ba babedi ba o neng le bona ke ba gago ba mafelelo goba ke ba gare ke ba mafelelo a ke sa nyaka because of ne ke dula ke le godimo ga mantšo andrela rena ke gatletše ngwana a re bana bale no andrela re bana bale a se ba gage e le mang e le yena mošimanyano a re bana ba nna sebaka o gatletše ngwana le mokete a ira ola e leng gore ne ke dula le yena wa bona ene ola e le gore a senke ka ya le yena ka nama wa bona ke ile le yena ka nthoela ka go itšhireletše wa bona so nna ka gore ke lapile wena bo tsenela kubo e tee le ola o ntse o le mo mmeleng o emišitše kuo ola ke ile go yena a senke nkare ke ile gabedi polelo tše o di bolelang tša gore mantšo he wena wa se gatle le mamang o wa kry-ile neng la mafelelo ke a kry-ile maabane wa kry-ile maabane monna o ga go founela o go founela jwale ka motho wa gage goba o ne go founela jwale ka mmagobana o founela ka go nroga ke ra gore ga go founela o go founela jwale ka mmagobana ba gage goba jwale ka motho wa gage na like ga mphounela ra bolela re ye wa jola ye o sefebe o rekiša marago au kgaitšedi au man gape go ne maina mang mo moyeng a bitšege wena nto ke nyakang go ikwešiša ke gore ge a go founela a ke re go ne le gore go jwale nka no be ke ne le ngwana kae ge ke founela ola ke mo no mo founela jwale ka mmago ngwana ka seng jwale ka motho wa ka
and then go ne le gore ke foune le motho jwale ka motho wa ka ya batho ba ba sa dula ba e le gore wena ga itsedi monna o re sa ba le mmage re bala monna o go riileng wena nna ntlhakiša o go riile eng o go hlakišitše jwang ka eng ka dilo tše dintši a di ne maina o ba go betha o be a go phaya thetho ka kgang o be a diang like nako ke sa ebile ile a nkgama ka kwa ke thibana ke sa tla ke sa ema gabotse okay and then a dula a nroga ke le gagabo gabotse o go tlaisitše physically and emotionally ke sa bone gore o a ntlhakiša gore ke no dutse ke re ke goteletše ke bošuana ba ka ke tla reng but ke rile go kgona go kry-a tsela ya go tšwela ka ntle ka kgona go bona gore no mo go ne bothata ka namba ka kgona go tšwa ke ile ka feleletša ke tšwile ka kwa lapeng lele wa tseba ntho e nkgakantšhang too much keng o tšwile mara difounu di a roropa difounu di a roropa mara o tšwile ka ge ke tšwile go tšwa gona ke tšwile le ga ka re difounu ke tša eng difounu ke tša eng ene le nngwe ya go makatša shi ga itse di o bona la o ka re o sa rata sogana la gage le e lego gore o ba dula le lona o sa morata banne gona a ke nyako bolela maaka pele ga seba yena ne ke morata a ke nyako bolela maaka la nkwa ne ke morata yena morwa wa mogekolo iya but mantšwa e leng gore ke a kry-a godimo ke ntho be e dira gore o morate because lentšu le o le bolela gabotse ka mafolofolo ene mo lapeleng a ile be re sa ratane nna le motho re be re no tipsina ka digwara ge re kwele madila le tše dingwe jale go nwa le gore aowa ke be ke le ka re ga marato ke be ke tloge ke morate gape ga itšedi motho o re bolelang ka ena o re theeleditše ke rarela gore taba ye o e tsebe gore motho o re bolelang ka ena o re theeleditše a na lesogana le o sa morata goba ga o sa morata na a ke sa morata ka morago ga mabaka a gore wena o go tlaišitše o ntlaišitše and then o ile wa botša bageno ke mathomo ba etla go seka molato wa gago le lesogana le a boa gantši ke phone o ne leng gore ne ke mmotša di-problem tša ka ko mogolong wa e o dumetše go mo riela ngwana bobedi o tseba gore wa go tlaiša e notla e tla jwang gape banna ngwana a notla ngwana o tla ga botse ka dikwanelo tša batho ba babedi ge o le mosadi le monna le tsena ka gare ga thobalano go se ne boitšhireletšo ka gare seo se ra gore go tla ba le lesea ka gare na o dumetše jwang gore ngwana bo ene mosadi o ba mmeleng ga a nyaka mosadi ga a sa nyaka o ba mmeleng re na le meago ye mmušo o e yagilego e bitswa go ditleliniki o kgona go ya go preventa gore o se ka ba le ngwana nna ne ke re ka gore a ke dikgweding nka sketch wena o sa le monyane gore o ka se dikgweding ka ge le le ngaka wa e be le sa phekole gore wa o sa dikgweding ke bona date ge ke sa tšobelega after that e tswalegile ke e bone total nnete ke fetšobelega ke no bona gannyane and then go a fela a ke sa tšwela pele ka yona ke tla be ka e bona gape ke e belega gape a o e matšatšing wena bana ba gago ba šiana ka kgwedi tše kae ka 2 years ka 2 years or gono go ne ba leng gore ba šiana nyana ba number 1 šiana le number 2 a re bolele ka ba ba monna o ka 2 years go raya gore wena o tsene thwasong a kere o gopole gore o ne 6 years o le ka thwasong re bala le ngwaga o go ra re bala 4 years a kere ka mogare ga 4 years re bala bana ba babedi and then wena o jile nyokone ka February ka 2020 2021 2022 2023 ke mengwaga meraro motho o ba mmeleng for 9 months a kere so ba ya go šiana ka 2 years jwang wena ile gore wena o jile nyoko
ka 2020 ke belege ka di 5 November wa mathomo a ke re ka 2020 ka ona 2020 ore ka 2021 ka 2020 o ka se gakantšhe ke bana ba gago gape ee ka 2020 o jile nyoko neng ka February March, April, May, June, July, August, September, October, November. O jile nyoko o imile o berekile jwang bala kgwedi tša gago mo March, eh April, May, June, July, August, September, October, November. le jile nyoko mathomo la be la go tiketla aga kwa 2020 ngwano 2021 2022 la ba lo mo ka December go rara a botsere ka no re ba šiana ka ngwaga le dikgwedi gona mo wena bo sa bone phosho ka gare ga kgwedi tšeo kore like kore ka mo go ne ke le ka gona ka kwa re ga lapalela ne ke sa bone ntwe e right ne ke sa bone ntwe e wrong okay jwale mpotse ge wena a ke re ka morago ga gore wena o je nyoko sontaga gona lena le ntšhitše molapo mantaga le ntšhitše molapo ka jwala tiragalo ya thobalano le rile kae re dile gona mo jarateng ka kamoreng ya ena sogana le botlhe o tsena ka mo kamoreng o ra gore wena le sogana le ka go botsa re le go rata le kgono wa boa napo wa mofadi go ara le kgono ebile la be la se ditšhireletše o bona eng sa phoso gona mowe le ga ba re jwala boa betha wa bona re tla ba jwa wa tsore go ne le nto ba reng ke bolwetse wa tseba gore ke batho ba bantši ba ileng gore ba tsene ka gare ga bolwetse ka lebaka la tsona dilo tša go swana le tše wa tseba gore ge go ya go ba jwa wena bana ba ba šetšeng morago ba o ba tlogetseng gae go a go diagalang ka bona o ka se tsenele mosadi wa gabotse a ka se rate monna le kgono a be a bua fa monna digwara le kgono a ba a bua ima le kgono go re motho ke galo morata o ntse o ne le yena ka o wena o nyaka gore o nyaka ge ngwana a gola re mmotse gore wena o ngwana o tlileng ba tagile awa o ngwana o batswadi ba gago ba sa rataneng awa wena le monna o ke gale le ratana ke le thomile lena le ratantšhitše ke jwala and then wena wa napo wa re jwala bo rile nto ra eta re ye pele gore re be le ratana le tšhabana jwala bo lentšhitše ditlhong a ke re mara re santše re bolele nnete kgaetšedi felo fa re thieditše ke batho ba bagolo ba dikgopolo tše e leng gore di gabotse ba nagana kudu go feta rena re le go ka fana ke nnete o nkwa gabotse a kere ke nyaka go tseba re jwala wena o dumela gore ka ge monna o bolela go njalo gore ke morata kudu monna o labe ke morata ke nyaka go tseba gore nna ke eng se se go rileng gore o morate ka morago ga gore wena o je nyoko e re be re plenne gore ka after nyoko nna le monna o re ya digwareng ke tlo go kwa be re plenne gore after nyoko nna le monna o re ya digwareng gobane mathwasane ba na le ntho ya bona ya gore ka morago ga go ja nyoko bona ba kitimela digwareng ka lebaka la gore ba tseba gore ka nyoko go na le ntho re tlo ba swarang ka yona ge ba ka tsenela thobalano then after go ja nyoko ba lebetse re santse ba epe dihlare ba berekela go ya gae motho a ka ja nyoko beke e tlang a ya gae ke nnete o bo le thomile o ratana neng re thomile kwana ka December ya December ya 2019 la ya digwareng awa wa bona apo bona o re boditše maaka gararo go feta ka 5 o gateletse taba gore lena le thomile after nyoko ene lerato la lena le thomile neng ka December a senke re dira selo ne ke tlo bolela ile gore go ne nto ke e dirileng le no thomalano ratana re no kwana soke jwang so gore ra ba ditšhomi tše di close a ke re le thomile lerato ka December ga botse ke nto ke reng e re ile ra re ga re fetša go kwana okay ke tla bolela nnete ya re nyaka yeo fa ne re rata gore ge re dutse ka mmoka ka December a nrela re ke a go duma
nna ka re ke mfetola nna ka ra ko go rate ke nyako go kwa fela Oh, gane go kwa fela ke te package ana masentlogele morago a tsere di kwanga mo bana nna ka re ke fetša ka tšhabela lesoganeng laka gane ke te package motholane o dula ntšhetše morago a itla gaile ge ke se gone o mo kušitše kudu a kere jwale o nyaka se wena o mo kušitše jwale ei Yeah, 0658582771 MCRS mo mo indumela Thobela ka Kapa. Thobela. Dumediše le bangaka ka mo. Thobela. Ga ke hloka eng. Thobela. Wa tsare ngwana wa batho o diregile dilo tše ntšhi ka yena. O hloka thuso e tseneletseng. Kore ebile ke no setlega pele go ke kwa bolela o se gene ba le ntho e diragalang e dubale dingaka di dira tše ntša go tšhoša kore nka no bolela nnete ngaka ge e se ne mathasane e tepona e se ngaka ke le gore ka mokibelo o jeiša 45 nyoko ge ba ka goroga mo wa no wela ka ntompeng ya ntse o re o nyaka bophelo o ka tlho sa boa ka setho sa boa la milo tha swanela go gore di ba le ngaka gore ke ngaka santse ba thomo strating ba re ba feta ba bone motho a fia ba re ke le thasa ke mo motho a di filang gore ke yena ngaka bana modimo ba thaswa ba bane ba ding ene nto ke phosho go ke phosho ene le ne commission ya dingaka mo le swarishana gona mara a nkire go ba le swarisitše mamang le motšetše dipampiri bana batho ba tla išega thaso ya tura o nna go nwa madi a pudu se ne badimo nto ke sebe se segolo ntweng ke sebe se segolo so nna be ke re thušang ngwana wa batho ntle le go tlhole re le ya go bona mokgekolo morwa mokgekolo yena ke mbereko wa gage ba ba tsenang wa baduma le ka no etšea gore ngwana wa batho ba rata e ya ba gone molato ka mokgotla ke re bona ka gona mara o tlwaetse e ka re batho ba bodingaka e go etla mathasana mamsa ba tloga ba metša mare ba re go tlile ma fresh ene ge motho a tlile ka gae ke phela ke morutsi no ke mehle ke mbabaletse ka ntho e teng mafelong o kgona go ba le takatso mo go nna le ge ntse e be e se gona then ka morago ya tla beng ka re ngwana modimo leotse lena ba ke rata ganawa be ba mohlomere ene ke ne putšho nngwe mo go profa ke tsebe le tla mphetola na sekolong ka tlelaseng teachere e na le limit ya gore e ruta bana ba bakae lena ngaka nkane o ka rana a le ne limit ngaka bale batho ba feta 80 go monnoši o tla ba diša kwang ba palela teachere ka tlelaseng ba le 26 go karabo ye o e botšišang nna kua gae ke ne le bathuši ba ba lekanang 44 ba ba berekang ka kua gae lethasana le lengwe le le lengwe ge le tsena ka gae le wela ka gare ga diatla tša mothuši wa gage go fapana go ya le ka dikgwedi tše ba wetšeng ka go tšona limiti ya ka ya go thwasiša ke ne le mathasane a 100 ba ba leng gona ba e leng gore ba ka gare ga di-group ene nna go mathwasane aka nka a ke šie go romela motho neng kapa neng gore a tle le bona ba ba yang nyokong ke tlogile ke bolela mo radiong ka re ke kgopela 80 ya batho ba tlile ka gae ka ba fa mathasane ba sephekole ke nna ba ba berekela metsi ba ba bereka ba ba hlapiša ba kry-a kgotsofalo go bona ke lebeletše lona lebakeng la gore bongaka ba setšo bo gogoba fase limiti o ka se emiše ka lebaka la gore batho ba tla ba jwa bongaka bo swana le sepetlele mo e leng gore ba ka se re dioto di tletše a re sa nyaka balwetši ba batlang kua gae mmereko wa ka ke gore nna ke santše ke make sure gore ba fola ene ba e tlang e le mathwasane kampane ke oketše babereki
ba ba tlo lebellanang le bona. So ke ne le mabereki ba basadi le ba banna ba ba hlokomelang mathasana basadi le ba ba hlokomelang a banna. So mmereko wa bongaka ko gore o nyaka gore ge o le motho o tšee o bereke jwale ka sekgowa o bereka ga botse gore batho ba o ba group o tsebe gore ke ne le group A ke ya batho ba ba sa tswang go tla, and then ba kry-a bakgekolo ba bagolo le bagalabe ba bagolo ba ba fa maele le melao ka lebaka la ge e le gore wa bona le mo dikolong batho ba no tswa tsileng mara ba ka setšo ba le ka mokana ga bona. So that's why nna ke fela ke re ke dira dilo tše ntho re bitsang legogana la phatlalatša la pele la go fa batho gore ba thuše balwetse ke bitše batswadi a ke iše ngwana thwasong nyokong batswadi ba gage ba sebe ba re ba kgotsofetse ke mo iša ge batswadi ba re ba kgotsofetse badimo ba tlo kgotsofala ge ba bona ngwana a riang a phetha gabotse. So ke lebaka le nna ke kgonang go kgona lešaba lela ene ka kua gae se sengwe se e leng gore nna se ya nthuša re dingaka tše 4. So dingaka tše 4 o mongwe le mongwe o lebana le group ya gage o lebelela group ya gage ya 20 and then wa šala 20 ye nngwe re nyakile mangaka mang a re berekang le ona and then ba re dišetša group ye. So that's why re kgona mathwasana e le a mantši. So mangaka nke le dithere le bileng fase bongaka ba gogo ba jwale bongaka bo gogo ba fase kudu. Lebaka le legolo la bongaka ke gore rena re le mangaka setšo bothata gore re a nyatšana re ka no leka go bitšana ra re tlo dula plekete se ke se tsebang ka lebaka la ge mangaka a gabo rena a setšo re ne magetla re ka setsogile re dutše plekete mara se se santšeng re se tsebe ge e le setšhaba se a bajwa. Ene nna kua gae pa ntongwe gape e ndirang gore nna ke kgona go thwasiša motho magala o e leng gore o patela ke basari fela. So ke a gapeletša gore motho ke mo thuše. Right. Re a leboga e seke ya ba ya lena le le ba babedi e seke ya ba lena le le ba babedi a re tšweleng pele re topeng ba bangwe 0648582771 MCRS mo moeng tumela ke ya go amogela monare ntamošetše moroka ka mo thobela ntamošetše le balwetse ba go theleditše a ke no fa maele ao ke thuše kgare eo le bao ba gago ba le gona madi a ka nka ngwafa gore ga go we bonolo gore le kaya la go bolela le ngaka e reng thuša gore le berekile ba ya ka baka la gore o ile a sa fitlha ba mo terakela go tsela mošomiši ya mokgekolo a thasišang a se motho a go ba le balwetse a se dingaka ka moka di bang le mathasana ya ba ba re to ba le gona ba ba re ka tsebe le gona mara se bohlokwa ke gore moroka ga thuše kgare le ba la paragabo a no tswa kua dikobeleng tšela a tswe mo go tsona ya re ka se dingaka re ka se tsoga ke a kwana ya le baka power ke ka se tsoga di kwana ya ba baka maatla ba baka maatla ya ola o nyaka gore ola ka sentle ola o raka sentle le go ntse ba thasiša ba kgona go baka ka mogara ya gore o re nona re nka se thasiša ene ba tshwenya ka gore ba kgona go bonela go bereka se kae that's why o bona batho ba ba kgona go ba dingaka di kgona go baka ga go bonolo ke ka ba mohlolo mana gore ka dula facilities ya kwana o kwagetše mnare mara nna ntse nka mo banyona moroka ga thuše ngwane wa batho go tla ba jwang ya cause ke tshwenya ke gore ka mogae ba ne ba re batho ke ba bantši mara ba balela ke šitše le tona mara se bohlokwa ke ge ba ka dula ba kgopela thušo ba ba le thušo ke botse ke ba di labalabelang go ba ka ba le tsona modimo le badimo ba baje ba ka matla a bona ba morena ba ba thuše gore taba e se ke ahle ya go le ka sello bana bao ba modimo a ba thuše ke ntšhitše re dikwang re a dikwa tsone di tlo phela di le gona mošimane o wa ka mono o tshwana le ge re re o tserakile kgare ya mogoba
no o tloga o kwagetše gabotse pare leboga kudu maele a mabotse ke tlo ria bua lo ke ba thushe ya ba thushe moroka and then modimo a go kweletse ka gore o thusha batho ka mokgwa ke mokadi o dia pela ga di morago ya e gore sa go ba thushe ka tla go ya go sa go tsha go relela gore wa go dia ka mokgwa ka tla fitse ba nna e tlo no tloga e ba yona mara le yena ga botse ge re ka e lebelisha ka molao ga botse be re swanetse go kwa le yena lehlakuri la gage gore yena o tseba eng re se ke ra no kwa lehlakuri le le tee la ngwana mara ke kwa maele a lena ke tla ria bjalo ke tla no thuša garebe ra bona gore re bereka jwang ba ne mangwala go thatša o ne mangwala go no re no ba ba rone certificate se bohlokwa ke gore kgarebe o le yona a e bolele mme a mo certificating a ke tsebisilo a o tsebe certificate sa ngaka gago alright a wa ana somere ane go bele ga ene a singe e thasisha motho a go roga ga bo a sanga ya thasisha motho na singa thasisha motho wa monna o thasitse batho ba success a ile gore ba go ka go fitse gore a tla mo wa go go sana le re gere re ya leboga monare o lebogile nna ke khoshi ya ka yo mpušago 0648582771 0648582771 MCRS dumela kapa thobela re gona ra le ke khopela moroka kana mama grilla kudu sorry ke re khopela moroka kana mama grilla kudu re khopela maele khaitšedi yaka o kwele na maele a ka ke re go ne jale ge ba tloga mo nta mathomo gore a engwa kongo moseo ka ge mokgala ba bolela gore bana ba re a re ke ba bantši re ke ba mmalwa ba leke gore yeo yona ba ilokiše ba lokiše eng ba ya pelegi ba ilokiše ka tsela mang ba ye ntlong ye tshweu kliniking okay ba kgona go ka thibela tše ba thibele ba thibele ene ye nngwe yona eno ba ya bo moroka rena ba bangwe a re di tsebe gore di tla kae mara ye nngwe le gona e tlono ba ya gore moroka a e tlhole gore o ne gona na ge e le gore o ne bona nna ke mofa go ahead ya gore a ba ya go fitlha go kobela ge e le gore a na bo baodimo ngwane wa batho a mmotsiše gore jwale gabotse e beng a e dira ke ya mohuta mang no le kwagetše kgaetšedi yaka thank you re a leboga 0648582771 0648582771 MCRS o semoyene yetše re gona ra le thobela no garebe a ene nnete re ke ga nke re itheleditše mo go netaba tse dingwe wa di fitlha tse dingwe wa di ntšha mara tse bohlokwa-hlokwa tše dintši a di ntšhi okay ya le rena re no re le mothuše ndane se segolo a be le kgotlhela tse re ke ba mothušitše a sa boela morago a pele a tsebe gore dilo tše tša badimo ke di nyaka yone le nnete ka mago ka re le yana o ile wena ba ile gore o nyaka thuso mme ba bona tše dintše di mokgatlhang kua ndana di šala morago ke di sa molebanang ke ra gore ge le mothušitše a na ba tswele pele a sa boela morago all right re a lebogahle 0648582771 0648582771 MCRS o semoyene yetše abukakapha yebo ninjani ekhaya sivukile sibuza nina kalake usesi lwangithi uthi lekhwabakhe bebamenza into ezimbi mara ngapho usakhuluma nabo ngefoni kuphalapho ukuthi bakamtreka ngefoni lakhuluma nabo usibezwe bonyana bona babereke njani
iye phalathi phela if umlungisa ubuhlungu kumele udelete yonke irengi yakhe ungasakhulumi naye yena usasilothoma namhlanje akayekela ukukhuluma nesokane lakablog isokane lifiya blog wadelete amanamba if ufuna into into zakhe zilunge empilweni lokho abazomtracka ngale namba yakhe le esabamfunela ngayo bambona ukuthi isizo uyalithola la khona na hayi wena uyiqebhile wena usasiloba mkakapha ngayi nazilungisena thoma namhlanje uthi kusuka kini lapho if userious ufuna ukulunga emoyeni adelete amanamba esokana la angasakhuluma nesokanelo imramele ezengileyo eziningi ngezikaprof mara lezayo mina bethi ngimba ukuthi if userious ufuna ukulungisa impilo yakhe akayekela ukukhuluma nesokana kuyakho ukuthi emuva ngilimele mara usakhuluma nabantu abangilimazileke emuva akhonakale awakhonakali bamkakapha ngiyana khonakali yena akayekela ukukhuluma nesokana lakhe ya ne uyazwakala mfo ngiyathokoza bamkakapha khuluma noThembeni kwaSofo mfo ngithokoze khulu kwamambala waikwa nnetela beke bolela ya go bloga waikwa prof ge motho o sa monyaki ga o monyaki dikgaitsedi tša rena ke tše ntše le rena ka moga ga maubane re ne le bona ba e leng gore motho o tono re na a ke nyake moremi mara ga a potelela o tšea founu o bolela le moremi ebile ba re ba ka gae ba re so go bohlokwa gore ntwe motho a e bolelang ka molomo a be a boe a e phele iske a tla ba o ka re ke rena ba re kgaogantšhitše motho le papa go bana ba gae ge e ka ba wa morata a ba ratane mara ke dumelana le motheletši wa fetšang go tswa gone jwale a re ge e ka ba o nyaka dilo tše botse yena wa tsere prof batho ba kgona go tracka motho ka founu ka founu fela motho o kgona go tseba rena o tsamaya kae gone jwale o mo kae ge re bolela so kgaitsedi ya rena ge e ka ba o tiišitše dinnete tša bophelo ba gago di tseba ko wena ene ge e ka ba o nyaka thušo o swanetše o die ntwe right ka baka la gore o mokole motheletši o reng ba go tracka ka sim card gore go njwa le mo a leng gona o ga moremi no gora re o kry-a thušo mothole then le bona ba thoma ba hlakantšha ka kua at the end of the day ba o ka re ditlhare tša moremi di paletse ko go thuša le rena re šala makeng so bophelo ke ba gago ko wena o tsebang gore na o nyaka eng ge e ka ba ka nnete o tiišitše e bolela ko wena gore o gata ya gare ka dilo ka moka ke tiišitše a ke sa boela morago o thoma tšatšing la lekgono a ke sa nyaka selo le bona ebile se se ya go a edimola ka mokgwa kwang o bolela maaka ka gona 06485827 MCRS o mo moyeng dumela ntate ka kapa dobel ke Seferefetlane bana Seferefetlane re a le dumediša ka maphotla ntumedišetse ngaka e kgolo fao ke mo tseba thata mokgomano ke motho wa gešo tšhita dingaka thobele jale a re kene ditabeng nna ke tseba e le gore dingaka tša setšo di na le melao e di sepelang ka fase ga yona ebile ba na le di-certificate gore ke nnete batho ba ke dingaka tše e leng gore ba di patela ka ngwaga mara jale ngaka ye e swana le ye re bolelago ka yona ye sa mathomo motho o ga se ngaka hle banna o senya dingaka maina e ka se ka re e le ngaka a dumelela morwage go ratana ka mo jale go no bontšha gore o ke pirate o ge e le gabotse nkebe dingaka di kopana batho ba mohuto ba bantšhe mo rolong ka gobane dingaka tša setšo re gotse di le gona ene di dira mmereko mobotse le gane jale re proud ka tsona mare ba ba tshwanang le bao e leng gore bona barwa ba bona ba kgone go ratana le mathasana ga se yona totally nkebe ba no mo strap out a tšwe mo rolong ya dingaka tša nnete and then kgaitsedi re bolelang ka ena e tate ka kapa ke a kwa batho ba bantši ba re mo thušeng o ne le bana ba bantši wae a kwana le legoa so o rata legwana motho o ka re o kwana le legoa
ene ke lebeletse gore wa a rata le go wa ka kapa mmuso wa Afrika Borwa o thusa batho mare gana jwale bo kgaitsedi a rena ba no dira di-crash ka mo magaeng ba lebeletse tšhelete ya bana gore ge ke na le ba ba 6 ko kry-a bo 3,000 ko kry-a bo 2,000 ko gopola mongwe o boletse a rena o ne bana ba lesome ge ke counta mo e ira 5,100 wa bona tabe gape jalo ba bolaile ka disego seferefetlane no a se molato nna ke bolela nnete ba tibisitse tšhelete ya bana go no ba le bana ba ba ka motshwara ke nyalo o tla nyalwa ke mang o sepela le crash man gape nna ke na crash ga ka nna bana ba ba ka o santse o nyaka go nyalwa ene o lebelele o mollo mo o na le rago a ijeišie marapang ke senya e sagele seferefetlane no mmuso wa rena manna ke mane gore ba ntse ba gore go diregane mmuso wa rena o dira phoso a ke gane tlala ke kgolo mare bokgaitsedi a rena ga ba sa nyaka le gore bereka ba gola ka ba bereka ka tšhelete tša bana ande bana bao ba bolaya ke tlala ga ba ba dire selo sa bona ke go reka dipokote tša go ba nganga di dula ke a gone bothata seferefetlane Moroka wa tsara gone wa tsa bothata ba taba ya lekgono gore e bohloko ebile wa tsa ntwe e nkgahlago dikgaitšedi tša rena di tle mo di ne le kgatelelo ya monagano empa lekgono ga ba kgone go tšea dilo personale ge ba theletše ba bolela le bona go ne le tše dingwe ba kgona go di segela le bona ga ba tšee dilo kore ga ba kwate ba ra ke rela ba kwa jwele ba re hlapaola ba ke kgatla kore mafelelong ba kgona go sega ene ba sega ba ithuta se sengwe morake Rakes Maepa le mang Seshego Laibon Mafogo le Kgontse Matia le manga Precious Magopa le Ngao re botile bogopa le Meta Mariri le mang okay ya ne ke bona fela ya le mang le mongadi kotlolo le Meta Mariri mongadi kotlolo ya le Kolofelo Patricia ya ya no ba busy ka mo gare ga page ya Dr. Moremi di comment tša bona go ka di bala awa stress se ka tšwa mongaka nke o no tšea sebaka se Moroka nke o e rephape ke moka ge o fetša go e rephapa o napo ba fele di phone number gore na ga botse ba ka beng ba nyaka thušo ka kuatlong tša baroka e šita le tharolong ya mathata ba ka dikereka tša pitšeng tše kgolo ke 066 070341 066 070341 ke tša pitšeng tše kgolo le ge lengwaletše mowe go ne tše dingwe di nyaka maele fela ba re kwanga botse gore inyaka tlou tša baroka re a re phoša ka tlou tša baroka mongaka taba dithapo ke tšewe nke le no e re phapang ka botlalo ke moka ke lefetša le ba 20 phone number fao a ke go leboge ke be ke leboge le batheeletši ba ba le ditšeng ke be ke leboge kudu le balli ba rena ba letšatši ba bošegong ba lekgono ya mathomo taba ba ka gae ba lla ka taba ya noga ba lla ka dikatse ba lla ka taba ya go se robale bana ba tšhabile ka gae malome le yena wa lla gore ke nnete dilo tšeo di gona motheeletši moge di kgole le gausu a ke le tshepišeng gore nnete ke ya go bereka le lapa le ke ya go thoma ka go nyaka go tseba gore lapa le mo ba lagileng gona e be e le motse wa maleba mo ba ka leagang gona nnete mma go bona ge e be a hlala mme o tsamaile o laetse sedimo sa ko a beng a nyetše gona gore ga a laela na ke ya go nyaka go tseba taba yewe ka lebaka la gore o ka kry-a bana ba hlakahlakana so gante sedimo sela sa gabo mma go bona selwa le kua mma go bona ba nyetšwe nnete ke gore ge mosadi ga a ka nyalwa a re ga a hlala a se bušetše kgomo tša batho morago ebile a se rie jwala a phasa a laela medimo ya ka moo badimo ba tlo re ge ba monyaka ba mmona mo a leng gona
ba re rena re ya go nyaka jwale ka ngwetši ya rena ka gare ga lapa gobane rena re tseba o sa le ngwetši ya rena ka ge ba senke ba fiwa lentso la gore ke a hlala ka gare ga lapa le go boletše polelo ya gore go ile go a tsena moloi we e leng gore o ile a fetša tsena ka gare ga dromo ya metsi ke swanetše ke ba thuše ngwana wo e lego gore o be a leka go lwa le moloi wo o hlokofetše o gobaditše ke sefatanaga ke rela gore o thutše ke sefatanaga a fetša a hlokofala re swanetše go ya go nyaka go tseba gore moya wa gage batswadi ba ka o kae why ngwana wo a bethilwe ka tladi ya lesehle a gore a thule ke koloi re swanetše re tsebe gore re ka mo thuša jwang tabeng ya leswiswi le le aparetšeng ka mola gae ke Therešo le swanetše le kry-e thušo le swanetše le kry-e thušo and then le tle le kgone go tswa ka gare ga mathata se se yaka wena dilo tša gago ke tše dintši tša gago ditaba di no re nyaka o no nnoši o tekemela tšona ka lebaka la gore go boima godimo ga gago o ne dilo tše ntši mo godimo ga gago so ke tlo go thuša mara ka gare ga thušo e re go thušang ka yona se re tlo se kgopelang ke nnete se ke tlo se kgopelang ke nnete gore ke tle ke kgone go go thuša sa mathomo re santse re o lebelela gore a na o ne badimo na a na go diragalang ka wena o ga botse na ke kwele o bolela lentso la gore wa bajwa santse re o nyaka bolwetši ba gago then re ge re fetša go kry-a bolwetši ba gago re nyaketse gore bolwetši bo sepedišana le badimo goba ke bolwetši bo nnoši na bo ka alafega ntle le gore ngwana a thwase na ka gore go ne le malwetši a e leng gore a swara batho a kgona go alafega ntle le gore motho a thwase malwetši a go thwasa a gona bona metsi bona dipheko bona dithaba wa bona dihlare wa lora dituku wa lora ka mokgwa o kgonang go ka ntebelela nna ke ne leswao laka puka ge e bolela e kgethwa e re motho mongwe le mongwe ga a be le leswao gore modimo wa gage ga a monyaka a kgone go mmona batho a ba ikwešiše nna ke aparo tša ka tše brown tše di nago le maswao mo a go bontšha gore ke nna ka gare ga mathwasana aka goba ka gare ga dingaka ka moka o tlo nkera ke apere go swana ke nnoši gobane ke na le leswao la modimo wa ka a ke latele se motho a se dirang ka napa ka se dira ge o le lethwasane o swanetše gore o nyake leswao la modimo wa gago o nkwa ga botsa kere o swanetše o nyake leswao la modimo wa gago nako nngwe le go ka bajwa kgaetšedi o ne le right ya go phasa ya go botša badimo gore ke nyakwa go thwasa ga mang nka ya na ditsela le a di bula na ge ba ka re a wa ngwana ka bakwe se ke be wa ya nkwa ga botse se ke be wa ya so ngwana o santse a boele sekolong 27 years le yena šetša a e baka gore nako e ntši o e fetšane le masogana gage ene e ba phošo so mo a fihlileng gona ka pelego a ema e sekolong santse tšatši le lengwe e be motswadi a emele maphelo a bana bale akere so ke leboga thata motswadi ya ka go kgonne go tla mo nto e leng gore nna e godimo ga magetla aka ke swanetše ke le kry-e le thušo ke tlo le phekola ka mokibelo bošego gae ke ne nyoko nka thoma ka 80 ke tlo re before ke thoma dikoma ka moka tša kua gae ke tlo thoma go phekola lena a ka bitša batho ba bantši gore ke tle ke ba phekole ka lebaka la go lemoga gore nyoko e ne le mmereko montši lena ba ka gae ke tlo le phekola ba le ka ba bitšang ke meloko mara ba tlo kwatša lapa la bolena kudu bophelo bo e leng gore bo thomile go senyega go ne mo go senyegileng gona ke mo re yang go nyaka gona ka mokibelo bošego le fihle gae ka 6 before ke thoma mohlabo ka tše ke di thomang tlo thoma ka lena ke le phekole then re boneng gore re ka ya kae motheeletše kgole le kgausi mo leng gona a re lebogeng maele a lena a ke le lebogeng gore theeletša bokoko ka magaeng nnete ye ke e dumang ke le moroka shi ke duma go kwa lehlakuri la mokgekolo wo le morwa wa gage ba ipolelele le bona re tle re kgone go kwa nnete mo e tšwa go gona di-number phone tša gae ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303
079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303. Ke lebogile kudu malome ka kapa sebaka se lemphileng sona. Re a leboga Professor Baiti ba rena, re a leboga ka fao, re a leboga Moremi Crew, re bola ka bo Malefo Lucky le Kenny ka fa le re a leboga hle. Re lebogile kudu ka re moroka modimo a ka go thuša go fa matla, a go fa lesedi, a go fa le tšhireletšo ya ge o ya go thuša lapa le la thušega magageshu. Wa tseba la thušega go ne le batho ba bangwe ga bane mogau ba no rata go bona batho ba tla išega empa ga go ne molato felo. Nna ke morwa motšha maubane ke ka kapa radio, nna le wena re kopana ka kapa we Mokibelo le nane go la tšameletlo from 6 to 9 o'clock. Re a leboga hle, nna ke morwa motšha maubane ke tšwele. You're listening to MCRS 96.3 FM.